O le beki whainga maari e koni, whakatapu he a whia o tō mafi, whakatapu atu e Hawaii ki ka maha matāpūre. Whakatapu atu ki kaupure whakawahi, ka Sakol, ma e whaiwhakau, mo tōle kautaki ko ia e Ngaahi Kautaha Ikai Fakapule'anga, tau kau whakatahi i Pongpongini. Tā mua ke tau kamata e tau i Polokalama ko i Pongpongini, ko e kou kore ki whaiwhakau, ki skeitai lahi ko ia e ko sirio ngai siasi ne kamata tau programa ka lotu malo ai tau mai Pongpongini famore more kau lawa tu peki i ngai vesko ni he vesoni fa fia ngai ai wesiana ki ahon ko same hongo fulu te lau be me ha fanki ves fa ya ke tau lotu ko ha ku ke forma ma o ai eiki ko ha ku ke hanga ke hea i Taimi FFI i whilahe anga ko vi o mohongi ai si ngao hia ko nau mo ua e ngai whakakaukau ko pure ki i he whaahingana ko hori holoto ko PULE'ANGA ia o anga kovi pe ku ne whakamalo ke te ia o ku mau mea i he whakamalo hi me mai mo aki ai eiki ko anga kovi ko ene mahi ki o kurea. E ikai tene eke ai mea o ku ikai ha o tua. Lau ia e ngai whakakaukau ko toa. Mālohi ai bea e ngai laka, mā o lunga o ngai whakamau, mamao mei ho mata. Ko e mea ki hono ngai whiri i kune i whi a ki nau tolu ko toa. O pehei hono loto e ikai mau e kita. E ikai tiu tō ki a kovi, i a tō tangata, moa tō tangata. O pehe koa ke mai moa ke anga kovi ai o tua, ke ne pehe i hono loto i kai te ke eke ia, ku ke sio ki ai, he ku wakai e a Fiona ai angosia mo i hoha, ke uhi ke ala ki ai honi ma. O ku tuku he vai vai e nau mea kotoa, he ko koe ai pe tokoni o e tamai mate. Ke whae tau lotu ko e ki whakakaukau pe ki sāme koe ni, ko tuke ki sāme mahau ingai ni he taimi koe ni. O se ene mahina e ono nai, pe me fit, pe me he Faingata'a lahi ne mo uai ai whanuan pe mo anu kakai. Pe a kua o mai ki a honi tau ke whai whakaake a ke pe mo e te langa fo tau whanuan. Pe ulahi ono Ngaahi whakawhi atungia, pe ulahi mono Ngaahi Faingata'a o tau whihangahangai moia. Ko mea ta tau pe ku tānoa ke ki sāme koe ni. Pe he taha, tō taha whau sāme. Ke hanga kehe ki whē hoku o tua, kai ngāhi kovi au e hoku Ngaahi whiri. Kua ke whakakui me hoku toi ne vea e kau whai kovi. Tokanga mai eiki, pe ke hanga mai ke te au. Whakafoki e ku mo ui, ki he lele i te ria, na ngau he kovi au e kau whai kovi, pe au tū tāmakia. Whakaukau i e sāme hongo fulu e ahoni. Tau tapa e whau sāme. Lolo tonga o tau whekuki pa mua Ngaahi Faingata'a, te mo tongai, tau whanuan lahi au pita Ngaahi Faingata'a keke. Ka ko ki tau tolu, ko ni ihi si ki tau tolu, he kai pa mo ni ihi whanuani, o ku mahu inga tau Ngaahi whatongia he whakaake ake, mo te langa fo o ku whai. Ka koe mea e, lolo tonga o tau hanga he, o ku hanga mai e whiri pe mo e whakatanga ke toi ne vea ki tau tolu. O whakatapoki ki tau tolu e eiki, ko whahe tau lot. E o tua mafi, ko e lotu e kautou ki la lohe ahoni. O kui ai peho ma wiwi, o kui ai peho ma mawhaipe, o kui ai peho ma whatongia. Ka kulaheange ma uwhehanga hangai mo e Faingata'a, he meria e Ngaahi aho, i e whakaake ake o ku whai i e whanuan. Maulo nuku heni me kau ofisa kolo kau pure whakawahi. Kau taki ngā au e Ngaahi Sino ngā au e society civile e whanuan.
Ngaahi Kautaha Ikai Fakapule'anga. Kai umai ngaahi patungau e PULE'ANGA. Ka koe mau ngau e o whai I ho mau whunuan whakaake hireni ngāhi mahina pe mi he Faingata'a ne he HOKO mau whunuan. Kei tūpe mau whalala, kei tūpe mo mau amanaki, pe koe mau lotu ia, mo mau whakatawange, e ki o nā ke ri aki ki mau tolu, lolo Tonga e mau whehanga I pa moi whiri moi Faingata'a. Ka tau tā kaua mua, I he aho alo tāmaki, io, he ilo ia aho e alo maarie, kei tūtai ia awhiona ko mautua. Tā puaki mautolu, tā puaki si kau puri whawahi, kau whisakolo, kau taki ngāue pa me he ngāhi sino ngāue I he whunuani, PULE'ANGA, ai sino tai whakapule'anga, ai siasi, whakamore ala e whiona, tataki ki mautolu. Whatongia e ahon pa mo society civile, au whatawang pa mo e whiona, whaiha mau hulu, mau waihala, whamaama ki mautolu, whatoka maari e whatongia e ahon, whai e whatongia koe. Lotu eo mau hapai, mau kore en katoa, klais ko alo ko mau whamo ui, emeni. I whamalot ki o rei whewhikau, malo e lotu pa mo ki poupou. Whakamari ko ni o kore ke skeitari se nea re koloskula, whaindau ki rea talitari, malo. Tautuko toa pe whakamari ke o tua. Ke ono o me tau moi tau o sia e hua whakolo koen. Tua pe mo e tamatu I tu boon. Hau eki. Hau maa ki mautolo e... Tua taka tau pe kuna o mea I Sino Tonga he pongpong koe ni. Koe motuani ku mahalo koe tokolahe mautolo mo... Mea I pe koe whaifatongi he society ko skula Tonga. Kako ku whatongi I he civile. An konu ku kebuke te tulu ko tahu paanga o tahu me kamata e society civile me wa matua mai ke ahon ta ko fie ho ke fafonga e te poate pule Kautaha ko ni society civile a Tonga hono tadale ki motol tu ho mo ua e ho pongpong Faingata'a ko ni ka mo lawa mai mi ho mo Ngaahi ngau e PULE'ANGA kau mai kau prefawa kau fiako kau mafu ka na tol na poponga I me Ngaahi kupu Tafa'aki o Ikai ke Fakapule'anga e tok fai fo ke nai ha no ta no e tau mu e tau ki whakataha ko ne hoan ka ko taha ne Ngaahi uni me na fe kuki pa mo sia motuan ka tau de fito pe mo sio ko na society civile ke Ngaahi uni Faingata'a na HOKO pena tau watu e Sino Tokoni na tol ko na wesia pena ai pe Ngaahi tono no o fe ma o ke whakakato ta ko taha e uhinga tau whakataha me kon he pongpongini ko tau ta noa ke hafonga e lava ke tau lava solo vai Ngaahi Faingata'a ko ni na HOKO pe tau Tokoni atu pe alahi pe me na ke tau lava lave pe whakakato he tau whonga whaifatongia. Pakoi o watu e whawhonga te society mau tātari legi mau tolu, mau tuku Taimi, ka mau lau mai ke whakakato, mau talo monu at peko mau kau mai ke tau whewahawak koe ni, ko tui tokoni lahi en, e tau Tokoni ki Ngaahi kupu whekauaki, e tau Tokoni ha Ngaahi Whakatamaki HOKO, e kaha ua mai, malo au pitu. Pamalot ka sione. Waka ki mea pe ua o whaikai tokanga koe I ahoni. Na whaipono whawhi ni mō ke tau ihe ni whakataka. Maa nau whimo e kina na tohi Ngaahi Polokalama ke. Ka koe whamupa ke tau tānoa urakangi pe koe ki
loto ai whaifakau mo mahinu mo e sione. Nā tau whanonga mai tau tau rehe fwoi ngai Faingata'a koe ni nai HOKO. Mau ki kehe pe, tō kehe pe taimi nā tau whau atuai ke Ngaahi KOLO. Oi pe tokanga ke oe fwoi sia he Ngaahi KOLO ngai whakatamaki koe. Kai lawa ke whakataha Ngaahi Kautaha koe o ku Ikai Fakapule'anga ke whakamahino, ke anga Latu ai Tokoni ke Ngaahi KOLO Taimi utoa i koe ai FAKATAMAKI. Kono ua whoke e whakaukau tau teke koe ni. Koe haua fitu ua koe ki mua, koe osi pe koe toi whakatamaki ke lava mahino ku wau atu e Ngaahi Tokoni ke Ngaahi KOLO. Peko hea rewa whaunga koe e lava ai e Ngaahi Kautaha koe ni o atu ai ofi taha ai Tokoni mo i whaitu to oni ke Taimi HOKO ai whakatamaki ke aki mautolu koe i he Ngaahi KOLO. Ai koe ngahi mea eo mau whaamu koe ke tau tā noa ai na lava mahina e ono mei heni ku tau sio i HOKO mai whakatamaka HOKO ku tau lava whinga weku. Ka ni onga whuke ngai tā noa kātoko i Tonga ni. Ko mea kou mahui ngaha no mea whakapaanga. Koe ki mea whakapaanga koe kono Tokoni whakapaanga e tau ngahi ngāwe. Paku me mipa whoke society wire koe a Tonga i he pianko, ai koe pianko, koe organisation ia, ka toe whanua e ua wha o e Pasifiki, o ku ikai ke ngāu e Fakapule'anga. Pea ku taumonu ia pia koe tare kita koe o e pianko, ko siare i lolahia, tō taha koe ni na e tare kita pia moia i he society vira e Tonga, pa ni toki hiki atu ki fisi o ngāu e ai. Pea ku kōrere whenga maari e koe ni ki a siare, ke ne ki whamaalala mai anga koe tau whenga e aki whakawaha PULE'ANGA kai ki ngata pe Pasifiki ka kunga whoke whakamamani lahi malo. Ki ngāwe a pianko mai whahoko i le whengawe aki pa mai ki Kautaha koe no ku i loa peko staff network o ku nau base nau tolu i Longtoni pe o ku ia le mo whakakaukau te korotu o ki hub i he Pasifiki pa ku whahingoa pe ia koe whale. Ka kohono whaloloa e whakakaukau e whale ko facility aiding localized engagement.
Pea koe ki ngā oe koe ni o ki Iai whanua e wha I he Pasifiki o ku mau kamata ngā oe atu ki ai koe ke whale Pasifika koe ai au mau takangai e mau tohe piango pea koe ngahi hange koe ni e lega ki whale Tonga whale Fisi, whale Solomon, whale Vanuatu koe ngai whanua e wha te mau ngā oe ki Polokalama koe ni. Ka koe maka amu ke takitaha ngā oe pēr ngā kupe kau aki whataha pēr mau me mipa, ai ko mau me mipa hui tongana, ko Civil Society Forum of Tonga. Ke whaiha ngā oe ke ki potutu e ki hap koe ni, pe koe ki whakaukau koe ke whale, kakau te moksia pēr koe Facility Aiding Localized Engagement. Ai a koe konga e lahi ua, koe localization, pe koe tuku atu koe ki he ngai whanua, koe ngai local NGO ke nau whai e nau tau kono design koe haa ngā ue ke mao ke whakatoko ka whakapapau I koe tau ngai local NGO, koe tau ngai community ka kai koe affected ke humanitarian ke disaster ko nau tolu e au nau whau e whakapau ke whale pe koe haa tau te whito ke Tafa'aki koe ki he funding. Koe pui tu apa ki start network lahi ai whakamatala kona pasi ati he screen ka koe whakaukua pe koe summary koe ki whakakaukau kona pasi screen koe na ko kautaha ni oku me mi pai ai NGO ni menima ia nau kau partnership niau pe nau ngau he ufonua e wangiau across worldwide. Ko whakakaukau ko no whakututu e ki kautaha koe ni start network ma e hauia pa me he nau o ngoi na e talo no whakatutu e ngau e humanitarian ni he hili koe ai tau lahi. Ka kura o ke ngahi taimi ko liliu, lahi ngahi liliu ko hoko pe o ku pe ma ole na ke tau ngau e ki ha humanitarian system o blama tokangai ai kakai pe ko nau tau ko kuesia I he ngahi FAKATAMAKI. Pe koe whakakaukau ko ni o mai ke tau sio ki he taimi o HOKO FAKATAMAKI ko hai ki nau tolu nau kuesia I he FAKATAMAKI ko ia ke nau kau he whaitutu umi. Taimi ta tau pe nau kau no talanoa e ko hai Moimoi o malara ke whakapaanga. Ke saya ke na recovery pe ko response pa ko tu ko ngahi talanoa ia e whaikai hono siofi I he ahorina. Na ea whewhe e kau e mau ki kautaha koe ni he ngau e kon ke start network na o mai e expression of interest, call for expression of interest e pelege ni ua no taha hiva pia mau whakafonu lewa ki Sino Tokoni koe ni whakahoko ia I he ua no taha hiva na mau kau kataka mo I ngahi Sino Tokoni e whanoa me he Pasifiki whakataha I e tau ngeau tau noa kātoa whalufua e ngahi kautaha I mamani na nau express nau interest ki ngā oe koe ni pia me iai lewa na nau award mai ki mau te piango ke nau whamau whotu e ki Pacific Cup pia iai lewa ai ngā oe koe ni nei kamata e wano tahiwa ka koa ua ten hono whotu atu ke tau mai a tonga I hono ngā oe e ki ngā oe koe ni ko ki mape kona pā atu koe o atu pe whakakaukau ki he ngā oe start network I he ngā whanua o mamani o ngau kau mai ki he ngā oe koe ni o kuia e au ai hape nima o whotu he ki ngā oe koe start network ai mo mea mai pe ki ai I he ki slide koe na o kukau e Pasifiki pe he ki India, Guatemala, te mo Pakistan te mo TRC pe ko Democratic Republic of Tonga ai tu I Central Africa to ki whakakaukale ma koe ki whale Pasifika pe ko Pasifika
kale o ngau ke piango ko ki puitu apena ngau e piango ko tau ni fango fule mau foto e ki Kautaha ko ni tau mai leva e CSFT ko me mi pai o piango I Tonga ko mau ngau e focus area fa governing with leadership approaches common voice my partnership. Sorry, what is the vaccination part or the More pego. Kata ko ki motuhia tu ke check in ya ki fulau kago ngai ngawe na ko ngawe ke piango ko ki map ko ma ko ngafe tu yang mo batama pe ki piango logo lanu mata o kune faka asia tu ai ngahi fe tu o ngawe piango perspektif hange kon ko lau ko fale hab ko ki fale idea e ngawe he ko mo fa aya ko Tonga Fiji Vanuatu mo Solomon ko ki Tonga ndio ko behe mahalo e Tokoni lah ya dia no ko tu ko ho mu hab FAKATAMAKI ko ha mo hinga na mau ngo ia o Tokoni ki FAKATAMAKI ko ne fale ke ngai ka humanitarian ulaki pe ko e fonga o panga start network ko mobilizing our resources can now my partners o ku firma o abuto ya he tau ngawe ko ke humanitarian age pe ko e ve agumo ko tu pe ko si mo o sia pe ngahi ngawe humanitarian ni ko ya upo ke Taimi tau fire tau response o ku ka ke fa o mai ngahi Tokoni PULE'ANGA ke tau civil society mahalo pe belah abu tengah Tokoni au ke PULE'ANGA pe ko fonga pe ya mahinga kagwai Taimi ko tau ngawe civil society o mahinga ke tau compliment ngawe PULE'ANGA pe hinga ko ya o fa take time yang ai ngahi Kautaha PULE'ANGA ke mau pai mau Tokoni ke kakai katain tatau ya ko silele ngawe civil society takohi ko ngahi FAKATAMAKI ko ya pe o ngai fatongia lah yo kula civil society ke na compliment de ngawe PULE'ANGA takohi ayo ku ngai ko FAKATAMAKI ke fai hafe ngawe abi start network ke lava ngahi Tokoni FAKATAMAKI ya umai ke tanga Kautaha local NGOs kota poinen taha manatu ko ngahi Tokoni lahi o alusiri o kapote ngahi NGO pe tau to dia o mana to ke tau ngahi ngawe fakai national level kai kapau ko kai ke ya umaya ko to mui wa umaya ko pai wa siri ya ko si o si pe tonga te na wahi mo ha fa ngai me ko ya ai ko ngai FAKATAMAKI ko ni ke tau we ha tau fa ngamari ke tau ha go create mo tau go design ai ngawe he humanitarian response ne civil society ke tau FAKATAMAKI ko ngai me antin lava ke ni hanga reform e tau humanitarian system ko te ngai e ta ha go how ke tau FAKATAMAKI ta mini ko la he ngai liu ange ko ni ko Taimi ko ta response ke COVID ko si patokanga ifang mamanlah sa paswiti ko Tokoni ko pe ko response pe ko recovery COVID o funatulah humanitarian mo tugu ke yang ngahi ko Tonga ko tau ton ke tsunami
ko tu ke hangi sai kolone ko nga mahin ko tawa nga mahin nila yang iai ka ko yang ki fakakau ko ni ko ham ai ni ko ai ke ko tu fakakau ko ni ho mo tawa no ha ha ni ke o mai ngahi ka ringa ka to ko ya ke siofia nge ko ke ngawe ko eta humanitarian system ka tau tolo ngahi complex atakai ko ya FAKATAMAKI ni ngahi ha ni pe ikai Kakapale o kema o ya han ko fakalele o kuya ki tokoni ko ni ke ha ke na undu mai te fa no tala no ai ko ki pale concept o ku tu ko ko ni ka ke ko su a ya ya fa lo te mo la te mo to ki na o ya ka ko fakatau kau ko ngahi fehu ikoni te ne tokoni ta mo do mo tu hange ko ni ko hai ai testo balema mo behe ha mo hab o fakatokanga ai ko ki fakatata ko ni ko ngahi taria ke ai fehu ina mau paya ke mau tole mau foto tu ko ni Pacific Hub ko tu ko tu pe ke mo ngau aki o kapau mo behe auma ulati ko ha mau bena mau behena mau sa ia fakakau fali concept ko hab ko hi ko laki ko current humanitarian system ya go so muy of slow au pita ke respond to disaster laki ya kono wa ko kakai ko na uesia ihe FAKATAMAKI pe ko kinau tolo kunau mo ta ke na respond to first responders o ko ta ngai community ya ko mo fa ma inga o mai tau ngah traditional knowledge ke me tokon ka tau ke tule tau resilient ka ngahi ni ngai ya ke heku pe ma o ke ya lili wa me ki vi sone ke lili o ka fa am ki ai the resilient Pacific that lead with local well-informed technical structure solution to social, economic and environmental changes with secure financial base, courage and capacity to adapt. Aka ngahi winga no ku tupa tupeke mo ngawe dia kapai tokon dia pa mo yang sampai fakakau ngahi me aku tau behe aku tene wesia ai ngawe ko ni ko tawi ni malawa behe ke ngahi atakai aku tau fakakau tene hoko ko mga tukianga tau ngawe Pengai banggi fakakau ko ni na mau tali mau tali ngai ko ya foto aku ko mau ihap itu ko tu pe ya pe lava ke toko ni ata mo to ko tu fakakau ya aku ni kaya ni fakakau ko ki he to conceptualize hap in the Pacific kapate mo me adbeg dia ko kita fata ko Tafa'aki ko fa unga ya ko ya mau fakakau ki mau regional hub pea ihe ngahi FALE aina na uslavet kiai FALE stands for Facility Aiding Locally Led Engagement ulaki tauhanga empower locally led humanitarian pakono wa ko hafahinga facility ini ke tokon di haume edawah apa anga ke tokoni tauto bagi pakakau le mako FALE o ihe Elia lalahia tolu. Ulaki ko well-informed CSO humanitarian structure. Pange ko di ko tau siya mo coalition na singawe pa mo tested out the time na HOKO mayan FAKATAMAKI tsunami. Ayaw ko fakakau kingawe ko ni ke mo hangaw o talanoa ko hanga ki system na lawang ngawe. Ko ko structure ko tau humanitarian ko mo ngawe mo ya mo mimo o ke mo lao ke FAKATAMAKI o ke ngawe na structure go ya ane ko ni o ba mo pasta ko ngai pasta ko ya ko mana ko ngai pasta ko ya ko foto FAKATAMAKI mai UN na ko ki ngawe ko ni te mo la ke mo siofia o ko ke ngawe ko pasta system ki ngawe ko ni civil society o ko ngahi Taimi ko ngahi humanitarian system ko PULE'ANGA
o ala pe ngata he level hangi goni pe ngata pe he tau district pe ngata pe he tau ngahi wa fonua o bu se ia leva tau ngahi community ka pa ke e tau ngahi structure ko ia ai ko whakakau ia ke mo hanga e mo tolu ho mo ki ngau e goni ke mo si ofi ai ngahi structure ko ia pe ulava ke inform e ngahi structure ko ia ai ngau response to humanitarian. Tonga no one go skills. Imagino que tau skills sets. Que tau skills set ko tau community o ku fe ia. Ko fe tu unga o ai, ko fe tu unga o kon te support. Ke lava tau ngahi skills o response. Tau ngahi o ake ngahi scenario ke hangi ni. Ko tai mga na hoko e ngata maki tsunami. Maki ko to ngahi fetu taki de communication blackout. Na ife ia ngahi community, na nga fefe na response ko ngahi affected community na sigi wesia he tsunami, na nga fefe na upanga whakahaf e na ukakai e taimi ko ia. Ko ngahi skill sets ko na ngahi skill sets na ito make na elava he response hangi ko nina mahina na ia mo ngahi support ki he toka nga ia mo ngahi ko me akai whakatonga o lava o mai ke kau he Tokoni ko fe ai hu mai ko ia he tai puta pato na ia na e kau fama mo na e ka kai putine te na wili ngai me pe he o ka fa Maria he ki support ko na ha ke mo to ba ai sio ke sio che mau ya finance inaldo ngahi meia koi ni ne ngape ko ke mau fasa ia he behe ko trust fund te lahi ko no pa osi nga trust fund dia nga ko no apa ko kai pa ko molele ia Taimi ha Polokalama but it's really the same idea o ga ha fa nga trust fund te lawa nga aki te he tau kap ko hi ko raki Taimi first 72 hours o ku nga maheni ya ai palani e PULE'ANGA pe HOKO te na deployment ni o ga ha facility fund o ku lava pe ya ke osi ya mo tolu pe he tai ko ya ke ko no pe ya ko no FAKATAMAKI te lava support ta una NGO ke na coordinate na to ke na come together o palani pe ko pe ia fe tu o ku lava ke na share resources fe tu ko na pe alga e nau ngahi support. Pea koe ki whakakau ko ia, e kau e ho mo sio pepe ho mo ngahi na whakapa'anga pepe mo financial system. A e ko tene toka nga e kautaha tene toka nga i ho mo ngahi ka kine whakapa'anga. Te support na tau ki whakakau ko ni uga silini. Hange ko ni whakape whakatamaki i tonga ha o slava peke tau tala e tau tau me tau whamatala ea o ku iai matangi o kamanaki te hak ki tonga. Nga uet lewa mau tau me he piango o ato mo ki se niti tupu ia ko whek kautaha mo pehe ka pau ko Civil Society for Tonga. Tupu mo se niti ko iai o tari whak ai tau anticipate tau tole iai e whakatamaki. Ti mua be hauka whakatamaki ko sia e se niti whiunga e kamata o mo coordination ni e hoi aho tutua ko i sau ko i hoa fitua ko o ku ke se takai ai PULE'ANGA mo penga e ke mau e nau palani ke deployment ni ko o sia mo se ni te mo to ke lele ho mo coordination alho mo kau sabe alho mo hai ho mo kai ngau fe ma ko fa HOKO the first 72 hours have some money some funds available to you at that time ke lava ho ngau ko ya pa ko ki kau ya facility fund go nga pe ho mo ke mau ho mo ki kau ko ya ahead of time anticipatory actions for alien first responders o te tau tuku ke tau tuku respond ha HOKO FAKATAMAKI ka tau palan ki mua pe ya mo tau se ni se unga ko tuku he tau ki fund pool of funding ke Tokoni ko no organize mo no coordinate I think our tribe. Kaya nga lagi whakakau hono tanaki mai pe ngahi response na whai koe ke he hunga tonga hunga hawhai
mau ma obe ngai fangi whakamatala kana me ngai lipoti na tuku mai he grupu koni na ngawe kata mo CSFT ihono coordinated ngawe koni ulahi ngai me ai te tau lava ke tau wako ke o mai ma kau ke tau whenga ke tau hanga o tu aki e tau ki kau koni ngai whako e lia tō o mau ate whangaki se niti pe unga pe ke lava whai atu me tala noa e ngawe koni o ko ilo te tungu tuk tala noa lahi kiai ka koe anga whakaamu ke iaha mo ki komite whakatu interim ke lava whai e no tala noa e o ki ngawe koni ko hi ke lava whakatu utu upe mo tuk hao lewa o formalize o mo ki hap o ka pau koni mea ia ki oto kiai ai ngawe koni ai ki kulu ki koni kautah koni whamaloa te SST ko mo tokoni mai peke li te ki ngawe koni ka koe whakaamu ko ki coalition koni ko koe hap it will go beyond CSFT. Kaya ngahi kau memi pa nge koe UN agencies, kanga Kautaha Ikai ata NGO som nau ngau he humanitarian ni kau mai ke CSFT, ngahi grupo ki he marginalized group som nau kau tu lawe ang mufua ki he FAKATAMAKI, pehe fok ke tau ngahi community. Kota hanya lah yang pai ke whakaamu ke tau whatutu hampai ngā structure ko takai ko na uesia lah tahai ngā whatamaki pe tu lawe ngā bali lawe ngā kua o ku nau kau mai hanu whakakau kau o ki ngawe ko ni he te time lah ko nau tulung nau daily impact pe time ka tau ko nau tulung to mai nau ngā whakakau ke tau aku ni ke te sayang ke tau response mua whahinga humanitarian system u lava ke ngawe pia mua sistem u tau lava ke tau pihe o kai mo no ngahi me papaanga ke te. Mau ko ki ko ngape ia he ku whakakau ko ni o ku kei hokapa de pe ai mau ko ni o ku be mau to kon frase ni te wa te fai ake ngai whakataha nge ko ni ka ko tu ko me mau nga taha ke mo o tu mai ha mo ki ko miti Taimi ke ngawe at mo tol ke lava mo fai mo tala no mo ko tu te toki uti rea mo hatu ni i te heang pe mau kau mai. Te tau tala no ke membership e ki hap koe ni, te ngai mea ku todong ke tau toki sio kia ia mui ka koe mea mahu ina ke lava no whakau kau e ki ngau koe ni. Niango pe mau tu kate ngai whakau kau ka mau tui koe ngai ponua ko nau toru te nau ilo lele yangi ke hae ngā sistem e ngau e. Ka koe konga koe ni lahi au kite ngai mea tau tu. Ko taimi pe ke tau te wakai e tau humanitarian system. Ke ngā ue kua ke a ue tau ngahi tokoni ke kakai o kuesia pe moha system o kutong ke hoko atu pe hano review o mai e ngahi au tau wako he taimi tau ka hoko e ngahi ngā ue ku response. Mau kaki whakakau pe au tuku atu kapau gaha whehu i ka kata ki pe gulongwa ai mau whetu koni ko ki ke katau ki lenti ke mau ke i whatahata. Kalau pita e mele. Mangasale. Whamalot ka msiane i whamatala le rei koni o anga koni tuu e tau teu koni koe ki he mateu wangi Ngaahi Kautaha Ikai Fakapule'anga he taimi ko e tō mai ai whakatamaki. Pe pehe foki ki he tokoni koni ai pianko, ki he whingau ako ni, pe pehe foki mo start network. Ai ko start network foki ia o kui London. Ai Kautaha ni ui London. Nau nofo taha mai ki he toka ngangi, ki ngahi ngā ue koi ai Ngaahi Kautaha o kui kai Fakapule'anga. Ka malo o kuai pe ki mea ia e whaa, ko ki whemau pe ki whakalahi ate mea koina e tokanga mai koe siare ki he tau me mi papa tau toki unu me ai. Ai ko mea ko mahuinga taha koe tau lawa tau tolo o taki e ngā oe. Nei ko tau tolo tau taki e ngā oe. Ko koe o ke whafofonga e community o tō ai e whakatamaki, ko koe te ke taki mai e ngā oe. Kia mau tolo koe o mau ki tū waha atu. Eanga koe e tau whingai aki. O kuanga whewhe e tau unu ke tau wofi au pito ke Ngaahi KOLO. Ke lava pe ka kai e KOLO tuu.
whakahoko i ngā oe, pe tau Sino Tokoni ake ai pe Ngaahi Kautaha Ikai Fakapule'anga. Mako ki mea koho noua ko whai koe tau whaamu koe ki ai, koe ki whau whare koe ni. Ulahi pe whangai whare e, whau. Kau sipe koe whau koe whare e au, toi ai mo ki whare i toa, toi ai mo ki whare i whee. Mako koe whare koe ni tau whaamu ke tau langa ki he tau whee whalala aki. O tau whee whalala aki, ki he tau ngāwe koe i whai. O na kolosi at pe kolosi kulai, tamai kolosi tangi kolosi kulai community. O te moto e tari moto lua mea. Eko tau whaamu koe ni ke tau hanga koe o tātā noa i. Ke lava o mahino, o langa tau whare i he whee whalala aki. O tau langa e whare ke mahino o tau whahoko le rei e whatongia ki he kakai. Tau akaunta polo ki he kakai ko kuesia. Eko tau tari ui ki anau tolu i he taimi hoko Faingata'a. Ma ulahi whoke taimi au nau si tautu mai o whakaongo e taimi lahi pe kuanga whee koa e mea. Pe tau whoa tau tō whakapāpela ua e tau sirini ke whai Tokoni. Tau whamtoke furi he whakaukau. Ko nau tolu te nau tala mai ko hae ngai mea kou ku whee mau ko tau tolu tau whai Tokoni. Ki he ngahi ngāwe ko ni. Pa ko tui au ia ai koe mea koe nu toka mai koe ki a siare. Koe ki mala koe no whapālangi o ki flexibility i he financial model. Ai koe ai rewa tawanga mahen tau tōria hen ko New Zealand, ko Australia, ko Siaina, ko Siapani. Tō koe Faingata'a o ku tau whaangongo rewa pe ko hai Tokoni mai. Ka ku mautui mautoluia i he iai pa mo Ngaahi Kautaha i au teke nau wha Tokoni mai nau tau ki Tonga. Koe mahino pe koe e tau ki whaunga. Mahino tau lava whenga ke rei pa mo Ngaahi KOLO, tau tolu Ngaahi Kautaha. Ko tui au koe Tokoni lahia a nau tolu koe ke nau wha Tokoni mai nau toluia ki he FAKATAMAKI kou HOKO koe i Tonga ni. E lava rewa he tau ngāo e whataha ke tau hanga toi whakaawa matapā ki a nau tolu toi keheange ke nau hanga o mai e nau Tokoni ka te tau tolu. Pea koe whakao si pe whemau ilia ke tau seo tatoha mea who'ou. Whakaukau who'ou he mea koe Tokoni i he Faingata'a ia. Ki hau tau pehe hange koe tsunami. Tō pehe koe tsunami koe tō o mākano polo mo mea. Aluatu rewa Ngaahi Kautaha e nau Tokoni. Koe aluatu e tēniti koe mea Ngaahi Kai koe haisini kiti mo mea. Ko kore me hufanga whakatapu ke ki whatonga i ange ia he aluatu e Kautokoni o whie mau mo e whare mālolo ia. Ki he ngeia koe o i tangata he taimu to o kātoia au ha. Koe ko hamea e whakau i he tau Tokoni. Koe tahenga hi mea koe ke tau sio koe koe pe whie mau rea pa mo community a ke nau rea mai. Koe mau mea aini ko o mau tō nou ai. He mea pa tau beku alatu e kolosikula. Alatu pa mo e live and learn. O tēnā alatu me fui mea tatau kai Tokoni a te kautamako i ki he kai ai he kautamako e. Tau pepe kange koe tau sio koe ni he tau social psychological support nei whai he Ngaahi KOLO. Tau tā noa ko hai ku alu ki he, ko hai ku alu ki he. Ai koe ngai mea lahi au whi mau ke tau ki whai e tau ki sio koe ki ai. Pea lava rewa ke mahino. Ai tau ki Ngaahi Ngāo. Wepe Ngaahi Ngāo e la lahi. Te tau wala Ngāo e ki ai. Ula ki pe hange koe savea. Mau mo mea pe whok mo tōria na e tau talanoa pia mo e meiteki ma he tae tolu ko hiri ke standardize ai ki lai form savea ko aluatu he Ngaahi KOLO. Ka pau e lava o standardize me pe mai PULE'ANGA form te mau ngai aki. Pe lava rewa o train tau ka ofisa KOLO. Pe mo Ngaahi committee disaster whakakolo. Ko te tō pe a whaa ia, ospe ko iau mau mai tau ngā ue tau toha hoa ua pe ko hoa whaa. Kai mahino ke lava ai Tokoni. Paku ki tātānoa pia mo sione ko tau. Maisi koe training koe ni e le ia Ngaahi KOLO ko toa au ki wawa o hapai.
mai la ve ko skula ia fai ki training a ko ia ai te tau whetokoni aki tau tau unue ni ihi o whai ngahi ngāwe ko ni ka lava o tokoni ki tau ngahi ngāwe. Malpa tu peke ki hoko at peo kui ai lawe me kon kui a siare whakaamu ki ai e komiti. Kui tau komiti ngāwe. Koe tu kai Taimi ni, o kai ngahi tokoni a hau ia ki civil society. Ngahi tokoni ko ni, ngāwe at pe civil society a ki ai, ki ngahi tokoni ko ni, ki ngahi KOLO, ngahi otmotu, i whakaukau ko ni, pau ki tau o mai tato tā noai, pe ko hai he komiti ko ni, te nehanga o, ko hai e tau tolu i he komiti, ianga whewhe tau ngāwe, pe mo tau whotūtū maha koe ki mea iau, mahu inga koe ki tau siwat koe ki ai. O koe ai pe, nei tuwha atu koe koe tau ki āseni ta, o koe ai whakaanga ai, ke anga koe tau komiti. Ai rewa koe ki whakaukau, o koe u ai NGO, Ngaahi Kautaha Whakapule'anga koe mei muri, tokoni, ai ku iai koloskula, wai live and land, wai atra, o ku Ngaahi Kautaha kehe ange koe US8, ai koe whakaukau koe ahoni, sea koloskula, ia nau tolu ke na hoanga tala noi. Wanga whewhe, ai mea ku sio mai kai ngahi international organisation ni, ki he anga koe tau whengawe aki. Wanga whewhe nau ko hai e mea mipa e whafofonga, ki he tau komiti, anga whewhe anga ngā oe, pea ku ai o kore ia ke koloskula ke nau toka ngai mai e nau tolu. I he taimi tatau pe, o ku whai pe kore ke koloskula ko haapai. Ke whai ki sio koe a koloskula ki ai, mai no whoke toi lahe whangi training e alu koe ngahi motu. Paka pau reo koe ke mao mai tau sirini mea siare. Tau lava pe koloskula ia, whande ki mea koe ia. So mea koe tau whetokoni aki koe tau whanonga ki hanga koe e tau ngāwe. Koe ngahi NGO katoa, o ku na mau foto pe mi he poate, ai koe tau intarimia ki he tiena waisi, ki a Vanessa Lolohea, ke neanga ia o whakatahai ke whai talanoko. Hea si o mai a koe katoa i tau ngahi NGO ki heni, pa whai kiki, ai nau si o mai ki hangai me mipa, pe whai e nau talanoa koe nau tolu, pe o mai pe moia ki loto. Koe kau Faingata'a ia, people living with disability, ku lotonga taki e nata ai, ku sepe koe nu hena se ausi, hanga se ausi mea whakataha ia to e ngahi ngā aue kotoa pe ngahi kurupu disability, mahu ai tau whai kurupu e whā, pe whiha i tongani, i he ke nau toki sio nau tolu pe wanga whewhe, ai nau sio mai ke membership, me nau sio mai ke tau ngā aue koe mea makehe nau tokanga ki ai, pe mako i kulupu koe hono e taha koe kulupu ia koe koe kui ai koe ai ngai faith base, ai un fotu i ai sketari sineari koe ko sirio, ke ki tokanga ia koe Polokalama e hawhitu, koe Polokalama e Wesiliana, koe Polokalama e Katolika, koe Polokalama e Sesmamonga. Nā lau peo whai tala noa pe, ke tau sio, ma te uangi, ki he tō mai koia whakatamaki, whakanatula. Ka neong whoi tau ngai kulupu koe ni, ta kou tui pe mahalo, koko ki sisa tuanga ki tōlahi mai, kai whewhine, nei aha kulupu kai whewhine, ma ke tau sio maa ke asi. Ki ai, ka koe anga ia koe, o whakaukau koe ni ke tau lui koe mo ia. Whai e ngahi, kore ngahi kautaha koe ni, ke ui rewa ngahi whakataha, whai e sio koe ki ai, lawa mahina tolu be wha, pa tau toi whoki mai ki heni, ke lawa re ke tau sio nge, pe wanga whewhe whotutu koe tau whai structure.
Ko e tau ngai whasietari whok whai e civil society au take ai a keasi. Ko tare ki tā ia pa mo e mere te na whai e ngahi ngau koe ni. Ko ngahi paanga koe koe o ku hu mai koe ki he society vire whikau aki pa mo ngahi Tokoni FAKATAMAKI. Whai pe ia mau ki tala noa. Pa mo e kau ai mo e poate. Ai koe mahino ini koe lawa pe whakotū koe tau fo isinoa tau tolu. E pūre rewa fo isinoi ko ia ke ngahi paanga ko o mai. Ai koe tau... Ange koe kautaha koe ni start network au nau tokanga mai ka tau tolu. E pūre rewa e tau komiti koe te tau whakotū. Ke ngahi paanga Tokoni o kwau mai. Ka mahalo koe... Mea peke tau mahinoi koe tau whaamua tau toi fo uraki hou e fitua. O si tau wau tau tau ke kakai. O toi tō mui. Tau hea ngai se niti ko ku mau. E tau hange pe koe mea koe na haa tafu. O si tau pe koe tsunami. Poloka haa tafu ia me kanok polo. Tau ke i whakawafu tau tohe tā akau mo e mea. Ke lava beteki aki. Tau koe futu ngahi whaere mea koe ke rai tau whima e pulu tau saia. E lava he tau whangi se niti ko ni ke whai e tau fo immediate respond a tau tō luia. Kai ke tau toi humai PULE'ANGA, ka koe tau ngāwe whoku, tau compliment. Tau compliment ngā koe PULE'ANGA e whai, tau alwha tāpe mo e tau tānoa pe, pa mo PULE'ANGA e tau whaampe ke toi wāweange e tau Tokoni ko ia. Ka ki nau tolu ko ia i e Ngaahi KOLO. Ka kwange koe ko ki lawe koe nai, wai ki tokanga ki eua, haapai, wawau mo e waniwa, e anga whewhe. E anga whewhe, ke lava o mahino ai ki nau tolu koe, ke alo atu koe ki ai e Tokoni, ke nau lava whakahoko. Tō hoi Taimi niu, tau talitari peke ore ke mao e waka, pe wakapuna ka tau tok puna. Au tau hange fau tau tore koe, ngahi kautaha koe ni meimuri, UNICEF mo e. Koe tuai pe Oxfam mo, me koe ne, tuai pe puna mai mo puna, nau whono mai nau tolu. Ko toi pe puna wa puna tai tau fono tau tori ha pai mo ewa. Ai ko tau fiamben ke riu ange anga koe o e sistemi mo whakaukau. Ave me ai ke kakai go we sia ke nau fai nau tolu. Ai tu oni ba mo whakau. Ai ko ki whakaukau eu whaam koe ki tau lava koe o tala noai. I he papau wa pe ngai komiti o mahina ewa. Pe tolu tau lava rea whoki mai ke tau whotu tolu. E tau ngahi ngāu e koe ni. Maro ki mea pia kou whi mao koe ke whahau atu, ka ku ki au piki whainga maari e koe ni, ka ku ea ngahi whehui. Pea lawa rewa ki tāri atu. Ngai mea kou ku mea, pea ka pau ku kei hea siare, pea Tokoni mai mo siare. Ki he tari whehui, pau he ven mo mau kau me mi papoa te. Nau he nipe, he Tokoni atu mo nau tolu, tari whehui. Ka ki whainga maari ko nu atu ka pau iaha taha, iaha ne whehui. Io, Mersila? O whehui o te hen. Koe, ngahi whakatamaka na tula whokia, o si mahilo na e hoko pētal mei tuai. Koe toki hoko mea niaha o kua tsunami ki Tonga. Tapu mahu inga I koe ai unu mai e PULE'ANGA o CEO mai ki hinga NGO. Ke kuhangea foi manipuna. PULE'ANGA he ko NGO. Koe te upihe koe kakai I loto. Ake mea koe. He keike lava o si hanga he PULE'ANGA ia pa ko. Tanoa koe niu ke ukawa ka whaha he ko PULE'ANGA ia ko whakatipu ita he tanita. Koe PULE'ANGA na o si o mai ai paanga. Ai ko paanga whapare area pare ki he kolo. Ka tamu e paanga ko ia ke whai aki hangahi langa. A ko isiu ko he paanga ko ia fulahi to ka inga ko e ko komi whakolo pe ko kosilia te natala noa. Pea e to o Taimi ka toki okay mai ke whai aka Tokoni. Ka koe ahoni ku whawhiawhiau he nau hau. Ko uhinga ke nau lava o whanongoa a mea koe. O pu ikai koe Faingata'a ko to opa ke upehe kumau. O to tonu mo ngā community ke Tafa'aki mai peke PULE'ANGA. Ta ku kau ki mo tola nei NGO he Tafa'aki pai mo fua pe ababe. Ai te pe ko PULE'ANGA ai NGO e
hoko pe ko whatamaki o motolo la ki ala hiko. Pea au uhinga ia he mea koe, he ku tau mingolo, tau ngāue whana taha e taingo toa pe, pea mou hau, ke mou ilo i hiko koe mo Faingata'a koe o Ngaahi pato, a te pia Ngaahi Kolo. Ka te wate ni whātātā koe, o taingo to, nai toa Faingata'a he tsunami, nai whai e te tūtaki mai ki he pule'anga, ea koe mau whakaukau, e pule'anga, mau toen mau, te mau PULE'ANGA. Koe tari nai au ki tunga koe, o mau toko si, ai ai ke pehea uia do tonu ki tauhanga tuka ki e pule'anga. Ko Taimi koe na lea mai ke isi o, ko la wape tahana nau whinga ke nau lava o ange toko ni he os mahino o mau tangu ki Faingata'a. Pa ko taho ke ngahi mea ke tauhanga manatua whakalupufua. O ki kai ke whainga whakalele i pule'anga i mamani e kamata mi o lunga. Ko kamata e kamata ni grassroots. Ke koe uhinga, ko ki nau tolu a toko lahi tapo ko majority o takai koe o pinau puesia Faingata'a. Ka lahi pe mo ngahi mea, pa kuai mo mea e nau whatonga i pa kukau ia mea ko korea. Taingo toa e Faingata'a, o si ai pe foke ai pa anga ia koe te teu i te tokoni. O taimi koe o he ko hoko ia, o hoko ngahi tokoni e koe mea ke whakamoweweu community, pia toi hoko ia te pehe blahe tai whaitotonu. Ake mea koe. Taingo alanga e savea, tau pehe ko hatawhen nai Faingata'a ia osi. Pese te hiwa nima no oso singa mari. Alam te sa vea leri hala. Leri pe koi hala ko hinga ho ke lava al ngai hala ko kita. Na foki mai be sai te hata. Pe a fai ai o ka tu nga ko pehe. O kuila mai e kai nani ma Faingata'a ya o kai ke ma lava al ki uta ko vi ko to na ki e ma. Pe a ko au ka mo ko me aka. Ai ko kaweni Fakataha te au ma ho ina. Ka mo me a ko ina. Ka pa te tau foki ai pa tau mai mo tau mai palan ngawe. Palani mua o manatu ina o si whai Ngaahi Tokoni e kimo o kumahu ina to keep it sustainable. Ke hoko koe whakatamaki o kai to atu kamata fo o. Pa te ate ni whakatata koe. Iai Polokalama na e whakahoko ka mimi awe ki Ngaahi community ko toa pe o tau mua pe heni. Ai ho hoa fitua, ai ho welfare, ai ho emergency kit. Na e aunga lahi ai Polokalama. Polokalama koe ni e Taimi koe na e toa whakatamaki. Ke na e ui mai bego ki ngā koe mahino i ke maulava ala ke vai o si mahino kuesia. Ka koe o mai whakaukau ke ni whawhamore more, ka tangata eiki pia moe kau ke whini aone. O kai ko talanoa tau pehe, koe ai ko talanoa ko ki ke whatonga i mau Faingata'a. He nai ke kia whanua ia i tonga tapuni, nā mo tonga ni katoa e tae uesia mo tae Faingata'a i. Koe winga i whakatalanoa, tauhanga mua palani pa moe mea e taha koe. Kore atu ki Ngaahi NGO. Mo unu mai ke mo whakataha anda be umbrella ta. Ke te wate whakataha koe mpako kore whakamole mole ke mo tolu koe na ia mo kau ngangi ki mea koe. Taimi koe na muanga ke tokoni ko mena hokoi. Hangi koe mo whi auhi. Hau e tokoni koe he mea tatau pe. To hau tokoni koe he mea tatau pe. Mo ilo koe tahe a mea kuongo viviri ki hakakai o na mamahi pe. Ngā ue ponua. Taimi koe waste ya te mangmawai Ngaahi Tokoni. Koe mea ia, ka pau tau loto ke tau liliu hange ke tau noa siale ke peise koe mea tau. Sosiale, ekonomika pia mo atakai. O ku fie mau ke tau laku o ngataha, mo laku o ngataha mo tolu mo hau pe anda pe ko yang umbrella ta. Ka lava koe tama koe ko de patong ia specifically te mo lava tongo ni pahanga koe. Koe mea koe ke pe ku. Mea mo pe mai koe o mo anda umbrella civil society. Ka ke tu ia wile. Ko Taimi koe na alanga tongo ni alanga tama koe ko ni tau muai. Alanga tama koe ko ni tau. Tau tau pe. Pa oceane ko mea ko hoko i kakaia. Mo vete na whakaukau. Ko mea ko na hoko. Alanga foi tokone ta ko foi workshop pe angi ki seni. Alanga foi workshop hoko ia. Kai foi ilo na ta ke anga seni pia kana no pe na te. Kai osi ko ia. O ku mahu inga ai ngahi workshop ko angi ka koe kore. Ka toi hoko le pa tama pa kau i tau kalani. Ai ke tau taha. Pea o ku mahu inga au pito e Tafa'aki PULE'ANGA. Ka koe mea ini ko hoko. Hei kai ke mau lava mau tolo tau pe o kaka. Mau alui po hange koe ngau pau kai ko hangai na ko vike civil society. Ka koe tala noa a aku me ilo. Mau ono i whaka tau whetau laki. Pea koe mea ia te upehe te tau lava i hoko ngau toni. Ka kai ke hoko ni koe langa ngoue, koe langa ha. Ke hoko pe oste po i tokoni pa tau ke ngā we ke hoko atu. Ka ua oste koe tau pehe koe oste tsunami
Nai whae tō ngau ke food security, whae ngau ke uinga ke ngau iha. Paanga hu mai tu mau ngai community, ngai community o kai whakat taumuan ke tokoni. Kone ospe ko he nai whakaibia, whae whakaibia he ngai civil society ka wai tēnei pura. Kone ospe ko whai mea ko he ko eni, kone o sio. Te vege tau sio ake koi mea koni, ko tau hoko atu hapahinga skouma, te lava o hoko, ka toi tō mai biksi isi, kai te pehe, tau fuongo hino mama wha. Ko le ben, ka whamuri ka pau uplame halo te ila malo. Malo me sila, mau, se fuko e tau komiti, tau mwete tau unwai, ke tau ngai whataha, ke tokoni mai, iyo. Miniti te awe taha, ko mense, ko e ku anga confirm at o alea kona na rawe kasi ale te kau aki mo civil society ko au nai taha amea sorry nai ai ki tien ma ue alaki te taha amea as secretary te metare kita ke asi tong o talange te fie mau haki se niti ke si kakai paka ofa ko e kungawe ne te ke ukawa ia ia ko yo ko whakamalo atu o ame ki se niti ko ia o alu holo kwene ki tahine makau he ahe ki ai ke ki familia whaka ofa tahaya maybe better than kakai ko i Calcutta amata chuisa koe ko whamalo atu ke asi, ki se ni koe ana mau tuwha holo, ki si o kawai Sino Tokoni whaka counseling e te tine, koe ne ongo ki tā maa whaka ofa, pa o tene teo ki ma o ai mendo isi ope. Koe a pe malo. Malo ka. Koe kore pe whake tau ki si o ange pe kwa whihu ke whakamala ala ke whai structure mai mea koe te tau whou koe ki ai. Ke haka toki tānaki mai pa mo ngahi whamatala me mea. So pe pure whawahai pa ke toki ia. Malo. Malo ita. O mga tue whatapu ka i whakawan. Ka whakaupau koe ni. Koe tō koe hei roto ngā ni o koe toki task force ai pure. Pe he te tatau pe o sio nau komiti ki e whirirua ke ea mo whakatamaki whanatula. I he Tafa'aki koe ni. O ko iai pe ngai NGO o nau involved i Tafa'aki ni. Ka kone tōko e ni o ko whalala ngiau ki he whotutu koe ni. E koe uhi e koe Taimi lahi. O ko na hape nau torea o wahea ai ni ihi o ngai putu ngā ue. Ke nau lawa hanga tonu ki ngai KOLO o Faingata'a. Pa he taimi tatau pe o hoko e koe lawa. Ka tuk tau le whanguia. I ka ofisa KOLO mo ka pule whakapai. Ai leo ko sio koe ke he tau whotutu koe ni. O ko tamu atonu ia. Pe moeanga i mau sio atu koe. Ki rerei whakaroko fua koe ai nofo kakai. I hoko mai hangai whakatamaki. O kone tū koe i he aho ni. O ko kō atu koe. Whamalo atu. Malo pito drupa ku kore peki u whangate whatapu. Pea whamalo at ki ngā ue mga i whotutu whakafofa ko tau whanong ki ai. Ko ki whehu pea kui. Ko he kua a Taimi whangatangata. Ko he time frame he tau ki ngā ue kono amanake whotu. Ko hui ko lawe i pea urotonga lele pe whoke ngahi. Ngā ue ke recovery e Ngaahi Kautaha Ikai pakai ngā tai ku tau mei au ki he season kon e Ngaahi Fakatamaki whakanatula kwa ki Taimi ki e ni malo. Soni, tau lama o lere na whai mahina e ua pe koe. Pegi... Ia. Malo, so waka e whingai ngai whai komite, tau pepe mahina e ua tau whoki mai. Ki he... Malo pito sea
Whilimotoa ko eleni me he senta whaponua kakai whiwhine mo whanau. Ko popolahe tau ki he hangi ko mena e lawe ki ai a lesila. Popolahe ki ngawe, ka hangi ko mea ko kula mai kia whafonga me Red Cross. Ka tau ni masi mua. Nā toi tō mai peha whatamaki au tau kei whitakai pita tohe whenga e komiti. Ka hangi ko e mea ko he komiti, he ke parparema ko hau kau. Mea peo ku whemau, ke o mai whamatala ke a o mai, ke taha ko tōpe. He koe ngawe whakataha e te tau ke ngawe whakataha pe. Ka koe pōpōa tau e ke ngawe koe ni. Koe ngā koe taim koe hoka ha whatamaki. Koe tau tu upe o se komiti. O nau tōre au whae whakataha. O mai whakamatala, koe tau tu upe o atua hai mo hai ke tau alo. He tau uma vai a ke tau tōre koe ni i NGO. Ka koe tau ngawe whakataha. O ngā ke sio mai lewa Tafa'aki e PULE'ANGA. Te nau sio mai panawa ko nau tōre. Koe tau whakamu tau hoka tau ko haki lesson for all. He tau hoka koe ni, o ka te heko o kou tui lahi au, e pau pike te ta e hoko maha whakatamaki, he tau whakatamaki hoko mai, fualahi pita me ia. Tau hoko pita tu ke he ngahi mea koe sio whakanatula koe taim fuoloa, mo i ngahi lili ai tahi mo i mea kei mo uia mo ngāwhi, ngahi mea ko toa ko ia, te mau ki tau mateu teu, koe ne hoko mai pe, o si mahino, o si ai fo i kautaha ia, o tau kau whataha ki ai. Pako mea lahi ko o fie o hake pe heni, he taim nau kei whakaungatamaki, he potu ngawe ngā whalofonua, na e siai workshop na whakalele he wae kakai whiwhine. Koe whakataha i ko toa questionnaire katoa, ke questionnaire pe taha he taimi koko anu. Nei kau katoa pe ki ai kakai ko toa koku hen he ahoni. Ko tui koe toa ki whakaivia pe, ai whengawe a koe moe waa ngawe koe a kakai whiwhine he te moe statistika. He nau mau ai tatau questionnaire koe ni. Ke tau whengawe a whataha. Ke kia hai koe lau koe siasi PULE'ANGA moe whonua moe kakai koe malohe ngau tau whai. Malo, yo. Sina ki pas mai. Ko venga ko fika ka fusi. Pea ko fia pito pe ku ka mai fi mai fata ko ni. Pea fa malo ke tale kita mo. Na ka ga wen fa fe mai ya. Ko ki me pe ko to ka ki ai. Ye te pi ko na o se FAKATAMAKI. Nā tō tāna tāng me mea o eke angi au, pe o kei lere pe o ki komiti nau toka. Pau pi hange, iyo o kei lere pe, eke mai whakawhihiwe mai. Kana e aha mea nei wesia o talang, iyo, nei wesia e ma westa polo. Pa pe pai le mai tō tāko ini. Sai, te mau tokoni atu. Talo mea e au ki ahoni, te ki whai maha tokoni ia. Pea ko uhinga ko a aku, ko te mwana to ta fa foki atai ki he mia ai to ta ko ya ko na to ta ko ta masi ia na tarife na ka ki sa ia ne tarife wi pa na lo to ke wa ton ke ofisi ke uri poti ka ko pe ke tu pe na si tu ri ngawe ai ko nga pe a aku ka to fa le wa ai mai me pe he pe ai e pau o tala mai ko tala pe foi me ko na to ka tai pe taria tu. He ko osuita veri au na ko ngau e maua a ko ni mawhanga a e PPO. Ko whaenga i mea ko ni ko tau lawi ki ai te ahari. Pea u peheanga rewa ki e tahine. Tua ngai nā toi hoko mai pe tsunami hoko te ke whai mai tokoni. Ma koe o te ke hoko mai ai whai tokoni. Ko uinga pea ko rea tai, ka whai ha tala noa ki hanga i mea e whai, pea ai e mo oni. Ka ua ai whatuku. He ko pau whuki o se mea pau tala noa mo ku komiti. Te nau pe he teke seo heki i sea loi mo oni. Tala mai mea ke he kai whai mea ke. Ko eo koko rea tai sea ke e whahoko at ki ai ma pe pau. Ko ea pe ma. Halo. Ai ko e tote ki mai kaka peni whamoremore paset. Ai ko ki mea whon koe te mutak taha sio mo topa tau sio re community ma ka pure whawahe koe, anga whewhe e tauhanga o koneki ke community. Nā is whaifo ke kōsiria koe ngahi siasi e whotoutou e ngahi disaster committee, he ngahi KOLO. Au whimau peke tau siwange, pe whewhe ke ngā ue, pe ueha whahinga whaunga whoou ke lava ke tau unua tuai ki ngahi KOLO, ko tuipa ko tau ki tātānoa koe ni hui mahina e wae. Aonga au pitoia, ke lava o mahino wea tau ki system ngā ue, o toi lere iange pia wawe, pia mau atu. Tau sio pe whakene taimini, koe humai koe nei tsunami, koe dislocation koe nei KOLO
ua koe moto e ua. O koe pe ngahi mea ke tau sio ki ai. Paka tamaki mea koe te maunga au e mai ki ai mea. Ke mahonga nge o mapei a nge anga e tau tuu, mo mapei a nge kai klasta. Pe kuanga whewhe tokoni mai koe ngai klasta, ke mau mea i pe. Klasta e koe te nau he, ko whe nau taimi whaitutuni a nau tolu. I e whikauaki pia mo e whakatamaki koe nika. I taimi ta tau pe, ku tau lava tau tolu o ngā au e. Malo, ben? Malo, ben. Ko whanonga pe e whakalawalawe koe na e kau participant. Pau whakaukau ka pe true kua ki whai poine o ke tāna ki unga ki ake i ke mo tolo mo whi system kona mufao. Koe urua ki koe coordination. He anga koe kisio e kau mau whakataha. Unga tau hau mga whai tu ke ke. Pe anga whewhe hanga he mo tolo make sure coordinate i le rei kātoro mea. Koe ni unga tau hau mga whai tu ke. Ako whai isio ko tokana ki hea. Te mohanga whauanga hawhoi mea ke coordinate i le rei tēmu tau ke community. Mo Sino Tokoni hange ko ni kapal dia FAKATAMAKI. Heptaus ilo ai cyclone system kana Tonga ni. Ki mo ka pa HOKO FAKATAMAKI FAKATAMAKI lere ko mea ka FAKATAMAKI osi ke make sure o kwa e Tokoni. HOKO ra ko foi poini wa ani tu lave ka ma FAKATAMAKI timely e tau Tokoni. Hange ko la bona file e ko ni. He ko si olahi tatu te fite ke mea kana puranga mo tau tolu pe. O kwa ke timely e tau Tokoni. Ai ka pag mo pehe ke tau Tokoni foi a tolu ko 72 hour HOKO ko mea au tonu le committed ke tau foi mo tolu foi system ko tau fa ke se ke ya ospa ko foi hoa fitua ko tau design ko ni ke ya o ka to Tokoni tau mai mo mai tolu ai ko ki fehu ya ko ki fehu pe ya ke se ke kata di famal ala mai ni pe lava fe make sure system ko tau fa ko ni ko foi mo tolu ko ni o ku coordinate le re e tau kau mea ko ni make sure ko no unga ka timely e tau Tokoni pe ha ke ka kai una firma ko e Tokoni ko tau na malo peni ko peni fo ko tare ki ta ya riven len e ko ta he tau ngai international organization ni e ko tau fo amu fo ko e na peni e hanga e kolo skula international fo mo kolo skula ta na ka to e tau ngahi kautaha ko me to PULE'ANGA ke nau sio he ko nau to luai nau resources tau ta no fo ka tau to luai ko ni tau ki ta no te turi moi a to pe kautama ko ni ko nau to luai nau me pa pa re ko ga me ko ke nau lava tonu re ke tokanga ke ngai committee ke ai ko mai tau ta no ko ni mai nau a ben ai te mo fok mai mo to mo sione me ngai Kautaha international lo tala mai ko mo me ni lava ko me mo commit ki ai ko mo me mi pai no mo be ke hu ke committee ke da pa tau to ko ai ku fa ambe ke fai tau ki foi ta no ko ya ma io pa malo tu se ba ko ke fo man malo te ngai tala hatap ko afaki pata mai ki ko kula vela ve pe ko he ku tangu tu ko farno ngahi isi ko ni me he valu mo fu tu pu e ku kau he involve fa nga au pe he ni ko disaster relief ko isi weni ku half o weni ai no ha mo civil society pe mo no fa matala mai ko ni he fine me fisi ai fo tu ngau ko more atu ai ongo i Tonga ia ai responsibility a hono fatongia pe hono ngafa penau ki whakahua ki he se taiseniare ko skula pumpungin na maulere atu e tua ko e whafongai mai ne Kautaha ko e sia fitu ko e tua ki wahenga hapai na Moimoi lele e Tokoni whai he ngahi manua ko mga whanua muri ai fangi motu ko na la vea ya pai ko mawa wa den ha ko se mahina fa a pepe nima o te ngau e ka kaia ke fa ma opo unga to ota feri ha ko kula kolo i no muk i fonoi i tungua ai ko te sio ko ke o ko pa ko fata ha ni bombong ni o ko mare ya he riek ko ta ko fata he me ko asia me ko se ni ko ni ai pe mea ko se niti o ku hange hu whanga watapu o ku mo ui ho tau sino ta tau ki ai.
Ka ko fia he whakatu utu ke lava hange ko lava kona peni ke o te tau we he tau nofta toke tau toi we e ngai fu sino lalahi pai tu ni a PULE'ANGA e ko vai he te tau te hanga tau we ko ha a tau tolu ke whakatu e tau kulupu ai hap ko ni ke lia te fui ka lava ke nau whenga we aki ha e tau mea e whai ha e nau tono no e ko manatu e ke tangata i Palestini ke whai kau i ki motu pe tahi ha pai toko fia a whaamiri o siasi i he motu. Ko fwoi tuho koe motua ni toi tuho kumukumu sio ke atoko pa tuho ti whakakoe loi. Tau ene ni mao i heni, mahau ka ki whaamiri pe whape mai wha, ka tau no. Koe mea koko kulahi koe a tau tolu, koe kai ke tau mateu hange koe tānaki koe ne teita. Ke whai koe ni savea, koe mea kau koe ke aia ke toki. Whing hoa fitua pa tau o savea i kai. Ko whawe ko vita ko ni te tahunga tato ngāwe aki a ngahi. Sino kotoa wau ki community. Update mai te itaia whakamahina ono pe whakamahina wha. Ka lava ke pato pe ka nungu polu tau silo tato. Api fie ka nungu polu. Hai mohai o toe. Hai mohai. Mai umea ke tau lava lewa apply e tau tokoni. Mai ko kusio ko popo at pe ke ngāwe. Ka koe tau whau ko e tau fui sino ngāwe. Ke intervene ke he sino lalahi pe mo tau lava o mimisi mai manau tole ngahi mea. Ka mai tau ki seni ti, o ai ke hango lawe. O ai ke tau lahi. Ko mea ke trainee e kakai i he community le volo. Kotoa pe. Ke whakaivia ki nau tole. Ke nau o mai u information ni babawe tau ngā. Malo. Kia mara bit. Po mara te whaingamari e koni ko. Ko o me pongpongin ki tau ka whakataha i. Ko e uraki pe ko mara ko matori a koni ka ko whawahe ka o takolo ma ko lahi abita matori ke ngawe koni. O ku mahino hoki ai Tonga kone o ku tau ia i tatou mai mea kone o tau talanoa. I ka tau talanoa i tatou rai mea e hoko whakatupake e mau ke ia. He kai ke toki hoko mai, he kai ke tau ilo i tatou e hoko mai mea ai fiafi pe koa pongpong. Te tau toki o whare katoa pe ko e hoko ai Faingata'a ko ni hoko whakatupake. Pea ko hange ka talanoa ko whai, o ku mahu inga ma teu. Mahu inga pita ma teu. Ko awia koe tau koe ni ko ngā oe mai ai, o ku mahino ke motuania, o ku waweange Taimi iauange koe ai tokoni a NCO i he PULE'ANGA. Ko taimi ko hoko ai Faingata'a pehini, o ku wawama pe a waweange ai huange ai Ngaahi Kautaha Ikai Fakapule'anga. Ka i he foi paha koe hoko ai Faingata'a, moe urak tokoni koe ku wauange, koe tahai ai whatongia mau tolu kau puri hoka wahe me kau ufisako. Ko hae mauraki tokoni wawe taha ki Faingata'a ia o mau Taimi ia. O tari ai ki Taimi koe o hoko angai uau angai uraki tokoni. Pea mahino ke motuani o uraki au angai pe ai tokoni ia me ngahi NCO i tokoni koe ai PULE'ANGA. O koe whakamalola hea koe koe ngai whakairia o kuwhai. Pea ku mau popolahi matauria ke ngawe koe ni ai whakatu ai mo mateu ai Kautaha koe ni ke tau ngalawa ngāwe whakataha. Nā ia e rea ni nai ai mahu inga e ngāwe whakataha. Peu sisi ho tau i whakapa'anga te ukulahi. Ka koe tau ngāwe whakataha o whakaiwi koe fu whakaiwi a lahi au pito ia. I Taimi hoko ai Faingata'a. Koe ngai Faingata'a ia koe ngai Faingata'a koe tau tāno ai mahino ia. O koe ngai Faingata'a whakafoi tui au hoko whakatupake. Te whakatara ke ni koe hoko whakafoi whaha. Ha mo ui haafi ia i ha ki ap na whaanga. Vela hana ha pare na whaanga. Koe hoko koe a Faingata'a koe ni. Ko ki mau tolu pa moe community te mau raki whai au raki tokoni. Te mau sio koe hae tuunga Faingata'a koe whaamiri. Koe haki mea ke nau kafu. Ko haki mea tokoni ke whakaiwia ki nau tole fui waha Taimi ko ia.
mo mau tari ai i he taimi ko kua wa Ngaahi Tokoni. He ka ke lawa tuku noa i koe whai taimi mahu inga taha au pito e hoko e Faingata'a. Faingata'a hoko whakalukua mai e Faingata'a. Koe whai waha a taimi koe ia, koe whai waha taimi mahu inga au pito e kaki mau tolu ka pui whakawahi ma kau sako. Ke mau te kea pa mau tokanga i kina, ai ngahi whamiri whai waha taimi koe ia, pa toki a oange te Ngaahi Tokoni. Tako mahalo koe mea mahu inga taha pe ia i he tau ngāwe koe ni, koe tau ngai whataha. Tako mahu inga au pito e tau connection. Koe hoko pe ha mea, ko si mau kakato pe e ki mou tolu ia, ai whika telefoni mo toko taha te mou taha ngā tolu ikai. Koe toko taha whika ura kia te mou mau mea ai, koe hae tōnga Faingata'a koe whitu, koe mo mui whanua, koe mo kolo koe. Ko tui te tau lawa ngāwe whataha ai pa tau whewhala aki. Oua te hoko aha whetō mo kosi, i hangahi ngāwe, i hangahi whatamaki hoko mai. Koe ki toko ni beia maroa pita. Rogi fo mai a na pa to foke ka ko boy. Me mai ka. Tafa'aki wa Pino motuan na lele pe au. Ko train au e halaki MAC counseling course. O ko whanongo ki he rea koe e whiwhine me fisi. Hange ka te au o ku toi me mui ai whole approach. Kai tala noa maa peni i he motolo. Ke lava e he motolo o facilitate i tau tolu. Ke lava o a'u. Ai ngahi tau kei nai, pe koe poto i poto, skills, ki he ngahi wheituu o ku nau whimau i tau tokoni. O popo au pito au kia. O kuotui o ku te keke whiunga, hono i e tau whiilo ngāki. O whiia, ai ngahi me e tau lava focus ya. Ke awe ke koloskula, ke naunga wha'u e motoro, ke wha'u ke te he. Nā ku kauhelele atu ki mano, ka kauhelele atu ki hatafu, ke amo kolomai koe, ke tūni ho, ka i he maru o e kautaki rotu i he mia. Ka na amau ke tawaki tu ua koe mo e ukurupu kenge. Ko trauma counseling, o kiai hano whaahina mamaru make. Ke he te ia me he tau ato me a karia tuku atu. O kia hano whaahina mamaru. And I think if we kapau o ki tau i he humanitarian, e anga a pita ke tau ange tikniti ko ia ke kakai. E taimi o tau aluai. Aia kia te au o kumahukinga. Ke alue kurupu kapau waha trauma counseling, ke o ai kurupu qualified, ke acknowledge e hiki NGOD i Tongani, ke a ikai ngātai, ko o nau ilo pe na tōku pau ki whai follower. O kai ke ki awatu pe, anto whakarea nai whai he kurupu i New Zealand na o mai, kau manau tōku e Tokoni ki he Tafa'aki he, tananau ke he. Mau atu arawi ki kurupu e i haki. E ko tanganoa whikem he ongo mo loto o i kakai. Pa ako guru kai kahane eia ke anga eia ke alu e tanganoa pe ke a kono ngata anga. O ke me a kua kia. O kai ke o haki. Ha o ki kurupu to e o haki. Ha o ki kurupu to e o haki. Ke o kuiai a trauma counseling briefing, debriefing, ke a koe lewa mono follow up. So, o kuohu tui au ki tau ki he mea na whamatala hake. O es whanau katawe ke whamatala hake mo on koe kotoa ka paupopou kia. Ka tau te whita ka whaanga mō tau, o me ilo ki tau toru o kui heni he ahoni. Mangai kuru ko kui heni. Ko whēho tau mārongi ngā. Ka tau alu o within 72 hours, me he tau kei i he rere ati hāpai rere ki wawao rere ki e ua. Pea mo e pātere ko pātere seruini, ka po o te kia. E tau kei ko ia,
I ko 72 hours ko lawe a kau potong ko nga e tau mau ka ko a usia ko ki kainga o pamtonua ko ni na e effective yani ai tu kuani ke o se tu fa le akai tu fa moi ha langa moi ha pamahalo e o se na mahina pa a lot of trauma counseling unanga ku set o ni fa kai e na lava to ana dia ko no ko tala no ia para na pe fa kau ako se o tu pe na au e tau na ue o ahini o ko mo ia ka ki tau ko ino tau to tu fe ni me pe ia tau nga ma ro ina tata ia so grupo ni takapau o ko pe ka ko se ino nga ai tu te na anga te na ma he ko atu malo asa ngai ni mai ka ko no be ka te ki faika mo ki si ona ia be foi grupo council ni be ke na ta no na ko ke famahino i malo pito su ko le pe u fanga te ngahi ko tapu ko si no Tafa'aki kai ate hagi luk fakau ki he ka venga ko bawinga ia foki i he fakau ko ni ko mo hanga o mai ko uhi ku kapau tau si lave ipe lahi pe anga hi kulupu ke o fokotu i mimi ki he ka venga tatau pe kono Ngaahi Tokoni e kakai e whanua i hiri a Ngaahi HOKO mai a Ngaahi whakatamaki whakai nā tūla kau ku ke anga koe whanongo koe ni nai koe ki e tau ke Ngaahi ka venga ko hake ka mai Ngaahi tātala noa ko hake ko hanga pe o tohi hifo e whanki mea hene ko roto pe ki wahe atu pe ka tak whamori pe ka pau ko te hanga pe o duplicate ke tā whaki mea mahu inga he ku ke tango ulahe koe Ngaahi kulupu ka ku movete vete kamata ki tau movete ka koe mea lahi taha koe whai ki ai toka ngā ia koe Ngaahi koe toka ngā whoki ki Ngaahi mea whakapaanga ko tau whema au ke mai silini ko tau mana tui mape ko silini ia o whakangata o pito ki Tokoni koe wha o mai pia i ni pehe o mauinga ki aluatu pia ko re me a whaisino whalu fua ko Ngaahi kuia e Ngaahi stakeholders ke kehe te tau whepaki moia te mo whepaki moia pia o mauinga ke ia hawhahinga purchasing hawhahinga bargaining power i foi kulupu hange koe ni ka pago whakaukau ke fuatu e fufoi kulupu ko lahi ko ni ke ni whafofonga e Ngaahi kulupu i ki ua aluatu whakafo itui ai whanga ki whemau he ke fuloko whakatoka Ngaahi au mahu inga ai mea koe unity and solidarity fuatu o mau ka venga i ngau e koe ni wai ke whai au mahu inga ke poke ai mauruta unity and solidarity we have koe mea pe ni lava drive hafa hinga mea koe ni movete pe ana vai au mai no pe uai pe whanki kulupu mo ni Ngaahi ka venga ngā au takta ka koe taimi koe te mo mai ai o whotu o whaisino koe ni mahu inga au pito ia koe ni hanga whafofonga i lere ai kulupu whanki kulupu iki ngā vai koe ni koe nau rawa tu hake ia te kinau to ai koe whakakau ia kulupu rahi koe ni hanga whakafofonga ia whanki iwi common ki he mea koe ni wahi tau i Ngaahi foi keke koe kutufa mai i Ngaahi pe ku keke koe wha mai a mo whakafofonga i le reiki mai pe taha pe ai mea ko toi tokanga ko hanga o hake behe e tara noa koe ko duplication koe Ngaahi responsibility skai ke tau te lama tau tolu ia o le reiki mana ta ai pe foke mea pa tau fito i Ngaahi kita tano kan dia isi kan juga kekacau ini lahi foke tau pangati kulup ke tu pe ya ke HOKO let it happen he was lava ya nau sio pe nau toki tau Ngaahi me ka ko mahu inga ia ko i foi fakau ne ya hon
koe mea ia tene lava whakataha mai koe ai pia mo continuity pe te sustainability katunga lava mauruta kurupu ni malo i ono iwi tu whakataha ia ngahi mea te momo vete ai tari mo ngahi ke ko ia ka malo boy mako ki hapu foke ko ni nei ngere me ne tau ia ua ka ko ngau e pe ia safety mo ne kau me mi pa ne te ke nau tolko ko ke me mi pa i safety na ka ke nau kau mai nau tolu ia ko to fo tani ui ko ke kau katoa ki foi pala vai ke tau aku mahino pe foke ki meonina ke mo se ke tokanga mai ko ne kau nau tō whai wharei whakatamai me whakaukau taimi o ku mō tāmaki ai mo ui ai ni i he anga ko he kolo. O ku tau whakaukau pe whaki tau tōluia he teki whumahino tau alu koe ke ngahi kolo ki o tā. Ke ei whaamu he nge koe kau pure whawahe ke na anga e tō e nau wāhenga. E whai mo nau whangi whakataha ke tau siongi pe wanga whewhe e tau alu at koe ka nau tōlu. Ke tau whemahino aki pa mo e ngai whai wāhenga takta. Pe mo ngai wahe whanua. Ai koe ki whenga koe ni ke tau ki whawawawe mahalo whemahina e ua. Pe e lawa. Pe tau tok whare rei pe kai ke pe ko tau ngā unu tau kau whata. Ko tui whau e whai whau i tō oni pe kai hae membership. Koe anga whewhe tau anga hau mō sio mai a mō tōlu, sio e ngahi kolo, sio e ngahi kautaha. Me eke tau whaino tānoa i. Mai o tau albe whoko kautaha wei tau kau me mipa. Kei tau sio revo anga whewhe tau kau ki kautaha koe ni, membership. Te koe ki whai mō tolo koe ni, o ku lahi mea e mōre me CSFT. Mōre whai tūtūnia me CSFT ke he paanga, mōre moi whainga maare tare kita koe CSFT ke alo whai tufa. Mea koe ni e whakafokia ki loto. Ka e saia ka tau tolu whakalok fua. Pa nio peo mausio ka, nio peo e pe taimu ki kalokalo ma ke asi, koe ki toi pūre ke he paanga he ka hau. Ka e hau ia ke tau komiti koe na tau tolu ke nau hanga o whai e tūtūni. Mau ki tauto mai pe mato me he poate me he Tafa'aki o. O si mai ai ko foi faunga e ko ni ku tau finge tau kau katoa ki ai he mea. Ko koe pe ngahi mea e more, pa koe mea e mau. Mea koe mau, sai whakalok fua. Mea koe more whangi mawhai koe nu ia mau tole kau poate ki whai tūtūni. Ka koe anga ia koe tau ngā ue mai tau sio koe ki he tau rere loloa. Ma koe ki io malo. Malo se. Yopsa. Ko ngi ufanga e whatamu ka ata mutuan kene pahaki lawe atu ki he kawinga. O mutuan ke ofisa kolo ata tamutonga. Manang tangu te ka ofisa kolo unau iwi hange koe lawe ango pure whawahe koe te ki whahi e hipe he mau ngau he PULE'ANGA mau poupou ke ngau he PULE'ANGA. He hange ku whanongo mau poupou tau tolu ke he mea koe ni kau tau poupou loa pe. Ka ko au ko unofo mo e community. O tan ke whatong ia koe ki mea ku whatonga ngai. Koe kautaha koe ni NGO e ke au na ipe ki whehu ipe o ku hangi ko liven len na mau ngau e whataha mai ki he whemau kene tanke mai ka takpe sepe ki hene tare ki tāko. Koe uhinga pe nia pe na ai ku whehu i koe kautaha koe ni ok mahino kumpe ka tau tolu nau toka ngai ma kehe au pito pe nau tolu e mea. Anai ki whai kehe ko tui pe mahau ka pau kene PULE'ANGA. E whai ate whengawe aki mo e liven len na oai ko mau ngai kolo, mau savea katoa e ngahi api o atu mori pote ngahi api ke kamata mea e pariti kau tole kere kau me kau Faingata'a ia. Pea mau koe teu ke tufa mai tange sea me mawhataha. Ange nei ki aspe na tamai o si to'o ke he PULE'ANGA. Ave ke he me te ki mahau to piki te tano ki ai. O whakahoko mai nau tole whai ngawe. Nā mō mai pena tole whai ki sa vea. Pea hange koe ngahi lau koe. Pea si
nei lava te tu ka gia o pe na hange nei ki motu hia te ngau e aki me NGO whakafofa koe ni fōtu. Ko kumanawa si i na hange koe ni whatonga e puleanga e ngahi ngau e oini ko uktau whakahoko a motolu. Pea na hangahi mea pehe o take over na tolu he mea. I kai ngatai koe me ka taha koe ni koe mōti. Nai ko uhinga ko hake ni ke ulawa i peo whamatala. Koe ha uhinga ko nei mau kamata pe koe ne tau e hua tu koe mau fuafatongia ta wha koe ne toko si. Mau whakataha mo mōti. Ma osko toa ki ai. Pea ui e ngahi kolo katoa. O kai ki kaua e ngahi kolo katoa e mau kau moko motu. Ngahi kolo pau eke rewa whamore mōre ko lere mea ko whinga ki usio ki mau kolo. Ha mea kai ki kaua ta tanga motonga. Koe tari nei o mai he tari ki ta pe mahaku nao. Koe polisi i pea ko ange pe me puleanga ko ngahi kolo lalahi koe ki kau ia. Ko tui ka pau whanongo mai e ka inga he mea koe ni he mea whaapehe ko ha mea koe ki alua ike. Ona kai ki kau e ngahi kolo lalahi. Pau tu he taimi ni mahalo koe whaia ta whinga taimi ke mau mui. Ka ku hange e ku nofo hango si lea whaea ne nai koe. O ku hoko e ngahi tokoni ange ngahi NGO mo ngahi kautaha. Ke mo wewe nofo community. Pe au peheni rewa. Ngai pe, nai pe e mau fotu, ange puleanga ke fotu e mau Tafa'aki ngoi ki ngai FAKATAMAKI whanatua, komiti. Pe nai whai rewa e mau tala noa ki ai e whono mo mea, koe hoko hanga hi NGO wo ange ki he kolo, hanga ki matapa, ko au ke nau fōu mai ki ai. Uhinga pe ke ilo hange ngai tokoni na glawe ki ai, tako e kuna tokoni mai he, tako e whare kona ki hunga ki ai, koe ki whatokanga ia. Ke hau motolu o tokoni mai he NGO koe. Kai tuku wai lai se mo mea ke o mai NGO koe. Koe ngahi mea pehe ia tonu ke whotutu, ke lava ku sio, ko hangahi ki window ia. Ke hoko mai puleanga hawhengame. Koe puleanga benia. O ke au peke ahoni. Whawange puleanga ia hambea hangahi potungawe. Ke whawange iau. Toki ilo pea ia whawhata. Ka ko hinga pea ia ngahi ngawe hangi koe lawe a peni. Ka pai whotutu ke mau. Ke mau nofo koe me mua community. E mau koe mau nofo mai me whakangongo atu ke tokoni. Mahalo koe ki mea pea ko whatonga i ke tokoni. Malo. Malo, fisa. Ki whakakon tō whaita tō kai ia ke whetongi puleanga. Koe tau ngawe tō koe tū Tafa'aki. Koe tau ngawe koe ni ngahi NGO ia ke siofi ai hou e fitu ua. Mea taha peo mau tonga mau tō ia. Hai puleanga tō ki hoko atu. Paka pau hao e puleanga o sa hui ke tolu. Paka nau toki au mai. Ke lava ngai NGO ke au ke ki kakai koe o ku Faingata'a ia. Ai koe tau Faingata'a toki komplimeni e puleanga. Paka koe anga koe whaamu ia. Tau alu koe ni te tau alu whataha pe mo nau tonu. Ke nau ilo. Paka hampe koe ki lawe koe nei. Te tau ki mape i ngahi tokoni. Tau sio ke ngahi klasta koe e puleanga. Tau sio ke lao ai puleanga. Ke lawa o tau whingau aki ke tokoni ki he. Tau mo on pe foki. Wai bea konga ai puleanga whingau aki pa mo mōti. Tau hen pe whawhawhonga mōti i hen. Be hange koe ko peni ke limen ren. Ko tui koe tau tatano koe ni ki tau whampe ki whaingofuan. Pa tuki nau tauria o atu e nau tauria e tange. Kau tau tano tau tori ha ki whaamiri. O ku kai ke kau nau tori i he whakatamaki. Kau mama o atu e nau maumia inua nau tori ha mita i wange au. Pe kua ki taho pōri o, koe ke lava ia o. Aru ke tanke. Nā lava pe ngai NGO koe ni. Ia nau ki tanke o tokoni atu. Ai koe mono foke tau. Ko mau sio pe koe ngai fumea lalahi. He taimi koe mea ko mau wala pe ke mōti kolo skula riven ren. Mau tolu koe whangi Kautaha Ikai te mau mono atu mau toi kau Faingata'a ia. Koe inga pe whokenia ke tau unu katoa pe tau whi. Ka koutu e anga koe tau ki tātano e te tau whetokoni aki rewa. Pe alawa rewa aonga e. O ikai ke aluatu e mea ia mau. Mau sai pifo ki tanke e whaingofua ka koe ngai tokoni ke he. Lava rewa ki tau ki whetokoni aki ai tau tonu. Malo, iyo. Ora te whangai whakatapu kai lawe pe ngai whakaukau kai ulaki kai
Ko no mon ko mau ki kolo ka ki I lo I ai Kautaha Ikai. Ngau tui pe na ko me a whikaula ki ai ki taula ki Singan ki tau ke I lo e Tonga ni ai Kautaha. Mau mau ki ka ki mau fu I lo ye Kautaha Ikai ni. E kaunga le vai ki he ngau e ula ki taula ki singa I ai kolo Ngaahi kolo kotoa ke nau I lo ai Kautaha Ikai ni menau Ngaahi tau ngau. Ko ua ko tui o ton be gia hatau whakafofonga I he kolo kotoa pe. Ka ke uhinga ke o mai ki ko pakata pe ni. Pe ko e tau whinga ke tau I he kolo kotoa pe ke nau. Taimi ko e hoko ai Polokalama. Ika ki tau lau tō ngā ui I fwoi hoa fitua hatau tō lai wani. Pe ko e tau ngā ke kau ofisa kolo, pe ko mai ofisa kolo hatu kotaha. Ke tau whinga o aki ko ne hoko pe Polokalama, tau tukuat ka nau tolu, ke nau whakahoko. Ai whatongia ko ni mau ka whihoa pe walu ku ose kolo ia. Ke onga na hoko hoko mai Ngaahi Polokalama, tau whenere aki, ia hoko ia hono whinga I ke lawa hoa fitua. Ko e whakasi pe, o ilo pe ko Ngaahi Kautaha ke o nau whakataha o whanere fo I Kautaha ko ni I he ku whanongo pe. Na ya ko ilo ko Ngaahi whatongia Ngaahi Kautaha ko ni o tatau pe mo e whatongia ko ni Kautaha ko ni. E to siang pe ki whaing pe hato e sio, na hoko mai ko e Polokalama, ko to e holomue Ngaahi Kautaha ko ni o whai whatongia tatau pe. O ko kong tau whoto toa ni, ya kake lawa hanga whakata. Ko ilo pe o tau mua, e nau tau mua, tatau pe mo e Ngaahi tau mua. Panau holomui, ya ia ha wheto kehe aki ai, e Ngaahi hoko mai Ngaahi Polokalama, ya kai loko lene rei a tau mua ko tau whakakau kau ki ai. Malo pita. Malo. Ki mo pe merisila. Ai ko tau mone o pita ngai poin ngau ke o mai. Ai ko tau whakataha whakoniu tau whakamu ke tau whemahino aki ai. Hange koe ko ki lawete nai, e whai e tokanga ke kaupure whawahe, ke mahino ange pe guanga whewhe ai point of entry, ai Ngaahi Kautaha ke wahenga taktaha. Ko tau whoi wahenga whoke fitu. O ku tau whengawe aki ai. Ai ka paurewa e lava mahino e Ngaahi whoi lava reo mahino mo mapei ko hai Kautaha ue ne Tokoni ko hai ku tokanga he vai ko hai tokanga ki he te niti ko hai tokanga ki he ha. Pero ne lava ko Ngaahi o me ko mo siope. O kai pe moto pe ko fe tu ka he taimi tatau pe. O lava reo mahino alwatu e tau Ngaahi Tokoni ke a watu ka mo to. Ai ko ki anga ya ko ni tau whakau. I ko ka me a fo ia. Ko tu me penio tau whinga ke mahino tau wau ke kakai. I he tō pe koe FAKATAMAKI tau lawa rewa au ki ai. O kai ki uhinga nia ke pehe ke tau toi tō tau tipeiti tau ki mateu teu atu pe. Ki he angai a koe tau whakau. Ko me ko mahino e Ngaahi tisasta koe no HOKO. Koe whetō no aki. Pea koe whetō no aki aku tau o mai koe ke tau tala no ai. Pea ko te ki kaule repe mo whakatau tāno ai, koe mo whakaloto lahi mei muri. Ke na honga nau tolo Tokoni I mai anga I tau whau koe ne whare, koe ni a tau tolu Tonga ke lava owari aki hataha, I taingo tō ai FAKATAMAKI. Wane ni mai taha, tatangi ki mai ka. Ia, malo. Sai ko ki ko moala lo kete pe ko whakawatama whata pe mo peni hausi ai he Kautaha ko ni lene. Okay, he whapapala he ni ke umbrella na he NGO ke civil society ko engage mai ko ia nga he non-government organizations ke whataha ko ni whataha pa mai ka officer ko mai ka ko. Pe ako wai manatu ki he lea pe he ko whanongo ke kafo o kuongo. Pe ako uwe ko kupu. Ko ai o ku lawa ke ne whao ka wike ko o si e whataha koe ma mo e panke e siya. Pena ia e ko ngai ua I na whai e tō e whamama whaki ai ko challenge pa mo way forward ko ia e whaha ko ngawe. I taim ko na i hene minister ki muli ko ia e ano sila. Na ne lawe tō ni whamama whaki he palani ngawe e whotutu.
ki ngahi fund pe ngahi project ko ya ko e opu mai ke Pacific o ka wa Tonga aya ko e si ko I heni ko ngahi cluster ko na lawe me ke ya si ale ko moni o cluster ke he pe ko ka we live and learn ka cluster ko ya pe ka ye fa malo ke civil society ko wi Neo ngoka ke faha catch up the heni, but we still keep in touch on email. You know, send mono update ngahi activities of lava kita whakahoko. Aye ko mea pe o kusio ki ai, hange ko fa ko ia o komiti ko eni iloto he mahina ua ke fa hoko ke nga ue pe ko tali ui ko eni ke FAKATAMAKI whanatula. Ko e sharing of data akita utol ko ia ngahi NGO. Ko mea maho ina tahaya ke oa e hange ko mea ko no ko hake pe me ngahi KOLO ai duplicate ko ia ai time ko fire respond pe ko tahaya me anai na mau fa hoko pe e mau ki respond fa vave e volcanic eruption ki hihifo ko tu pe nai mea e ni pure fa ba he pe me ofisa KOLO ko hatafu e mau o atu ngahi now ke fix a ko mobile pamu e foi mau ko na hoko ko ia he foi baha ko ia ai ko na mau provided ki ai ngai pamu mo ngai fitting ko ni pe mau ko le leva ki kakai ai ke na fa ko foi maintenance ko ni pe mau holo mo leva me ia e ai leva na mau sio leva ke lahi alo ngai tokoni ke feitu ko ni pe na mau sio leva ke mau ha leva ke ngai KOLO hange ko ia ko ha pai pe mo e wapen ai we look forward ke mau fa ko I implement on Tafa'aki ke wash program I avek na tol ngahi tanke vai ko sio ko recovery ko ni na ai ko me alele pe ia e tau support ai responding ko ni me fa kau ko ni ma ko me te fito ta ha pe ke tau share tau data ko challenge ya tau fe pak me pa ko way forward le va hange ko me na lave ka panke esia ko ha me alele fa lo fu ki ai e lava ke to sa ya ngai Mohammed ke ni hanga assist ki tau tol ki tau fa ka ke nga we so that we can receive and pe wa o tamo fa poloseki ko akam aku to nga we ke sustain a PULE'ANGA nga we ke nga KOLO ko ia pe mal malo ya pit ko korte ke hufanga nga fata posna faki kata mo ke kawat he Fafaki ko fa malo la ya apit ke Polokalama ko ini ko uhi ko ne omai kita tolu kita kau Fakataha ka kimu ani ko kimau tolu ko ki Kautaha pe ko ma fafine me family ko ma ngau fai ko tau hi ka tole kre ka mo longa fa nau o ke hanga Faingata'a ia pakasino me tau noa ki tau nima e Taimi ko na toa Faingata'a ne kai ka ma paanga pu ma fa hinga me ke mau tokoni aki ka fa malo ki hap ko ni a civil society na mau kori ka na tol ma e vai ma mo ngai puha me akai pa ngai me akai mata aya na tiki ke mau ngai mata na mau ilo pe ni mo ka ne kai ke mau I pa mo Red Cross fa ma lo ke Red Cross na o mai ngai kapa ma o mau tufa ko me ko ko le aki ai I hoko ko e me ko ni ke tau whenga ke whakapapau I ko hai ko tufa ki ai a tokoni. He na mau tufa ko e mau ki tokoni, he mau tāketi pe e mau ki Kautaha, a kautau reka, me ngai whamiri ko e ki whanau ko ina. Na ngata pia he mau iwi, me mea na mau. Kana e mo tau kakaya me ngai KOLO na mau tufa ki ai, hangi unau na toka mau tolu, o amanaki te mau tufa mea ka ki nau tolu. Ba whai pia no whakamatala ka ki nau tolu. Ai ko whaka amu ke oa duplicate ke oa hange ko mau whakangata pe pe ko tu ko hange ka pe mau anta mator I he TNCYC Tonga National Youth Congress ko mator ka to ka NGO o ma ha me feitu ke pe fe leva ayanga hono whakakakato o population pe ko kakai te mawa ki ai ko tu ka me ki tau to ka ngai ai ko system mia ko hangi ko ni ala tau ke apeta vai eta e feitu eta hanga te ku fono e u tokoni hanga lahi ka te au exio ke lahi a tokoni kalangi ko e fahinga ko ka ka tokoni ne anga fefe ayanga tufa ko ki me piko ki fra toka ngati ai pe mo fa malo lahi pe ko pe ke lava ke tau sap ke tau me mipa aki tuku hau ke whakamooni aki ko ki nau toruin o nau kau mai
ki he fotutu fo o koe ni. Hange pe ko me fai civil society, mat mato ka NGO mau ato o li ma tu ha pa mai no le ba mau memi. O pe me koe ni kala ke mau malo pit. Malo pit. Malo rapiti tu ha u apiti tu ha ke civil society tu ha mai ke tau committee. Berisila. Ma pe tau Taimi u ko to pe tau ki foi me ai u ba tau osi. Malo ko te fai ko ni plea ko le fa mo le ka tau tol ko to pe ke ya le te ule aki ya lo to malo e la pe. Ta de kamata pe me ko me ke apeti o mo oni au pita. Ko me ai ak mahu ingai ko e tau fingawe aki hange ko ka ofisa kolo pe mo na ngahi komit fakakolo. He ko me ko hoko ko me ko kakai ko manatoi o hange e tau hanga o fa o fakakau ko ni ko tau toka te ka he taimi tau be tau ange tau tolu ai misinterpret pe tau hanga tau tolu faton le I hala ai pe ko ke tokoni he ko kakai mo he pe ya pa ko fa mo ke he ofisa kolo ko me ba ha ke ko tu ko hinga ko ke fa ilonga ia pe ko iloi o ku ilonge ne kinai ki mo tolu he fiema uia ko fakakau ko ngahi NGO fata pe mo PULE'ANGA ke fai e kakai fefine empower a kakai fefine na mo e kolo ke na tu ha ke fai hanga au toka te ki FAKATAMAKI ko ngai tokoni ko e ko pau pe ko no area in finga ke kau mai he ko kapate mo fatonga me ko pe taimi kana to FAKATAMAKI na smahino pe ngai kolo ko mo ngai mo to Faingata'a kana habilita ke to ta ko to pe wi ko efu mau kau be mo mato pea o ko asi mai ai mo kakai o fa piko ko kakai ko ngawe mate ngai community ko na tolu ya te pe te ata lisi I tokoni dange ko me na lave ka peti ko taimi ko fa ko to ni angbe pe ko me ka laki tufa ai ka Faingata'a ia to e alangi tokoni wa laki tufa ka Faingata'a ia hoko pehepe pea osian ka pa fa tokoni hongo fulu o ku fono e apia Faingata'a ia tamago ngawe fa mato ato ko ya te pia wa wi tu mo ko ki sikau ia imela sai ko wa ko le ni ki ngai NGO ko ma hu inga ko ta unu pa mo unu mai ke mo ngai fata ia umbrella ta ko ta ha ya ngai me ko na lave gani nai bo fa malo at ki ofisa kolo la ya ke mahino ka te au me ko no fai ho fra kau ko me ai ta ko le at NGO ta mo mai ta la no ai ko me na lave ni nai ke ma hu inga ko ke ilo ko fe elia ke ngai kia kau ke ha tala mai ko tu fatanke no po ke tu fatanke ka owa te ke tu fatanke pa ke sio ko ya o to ya ko me eta ngai ma hangi pa ke koloskia no fo ko nga ka o te mo ve te hange ko me ko na lave ke ai hukta ke te ko to ko o ku mahu inga hange ko ngai counseling ke mo ilo ko fe ai counseling apply ke Faingata'a ke ko me ko na it's a trauma ke ko me ko na hoko ko Faingata'a ia fakasino fakatamai falau mali pa normally ki he fakalukufu na ke specifically pe ke family pang mau inga ya ai ko tala no ka ni ko ku kore aku ya ka officer kolo ka pulifala o ku mau fie ma ki moto o ku fie ma u I hap ko ni ki moto he ko uhinga e wate fatata ko wa tai me ta alon mo fai fakau ka le ko Taimi bepe hat ai ke ai me ko he tokoni mai tapi civil society jam pe kakai ka go me go ta mo ke fa kau ke ngawe ke hoko ka bu ai ve fa tokoni pa wa ki Taimi ni lo pene mo ti me panga ki na bien ange ko ni mo ange ko tokoni ange pe tokoni pa tu fa bloto pe to ta ko ke kau ko atu ko no ahi mai pe sta polo mate ai ai ko ngai me ko fa am te ta to sio pa ki ange ngo la be apeti an mahu inga ko ke tau ilo ko hai ka kai tau o to kon kia he ko me ai o kawa ia he me o fai mo be he e expected to ta ko to kon ko to pe an me NGO pe ko PULE'ANGA o kawa kai os ko ta ke ni mai sai pe ya ta ko me ko fam o mo na hoko tau ngawe ko no fai ko ha me ke ni lo ya ki pe te hanga liliwe fa ka kai ke to fakapiko ange o fie mau ke tau fai de pa ko tu ko me ton ke fai mo kolo ko no uki ke kai se fine ke nau fai hanga o ngou o ha pe me fai ang ka ta ku tu ka tangata ha ka go fra am ko me te tau matu ka mo ya
Ka o te tau mai pe ko tala no pe ha mea ke se ni ti ko palo me si atu e pa mo be. Tau te fito fa ambe to ta te ka. Pe o ne nga we pe. Alo. Kau kiri apa betu pe? Kau fa malo ke live and learn kia moala mo pen. Kau komiti tal pe se ave ta hiva ni ma ko re atu ki na fina ma tu ake tu wa ya tamela to ko tu pe ko osia ki. Ko le to ko da ke Australia o la ngai ho ma holo ina toka pe. To ha ngai holo ya ko e ngai tokoni. Pe le fa malo ka moala pe mo peni. Na fa to fa malo. Te la o ko tokoni. O ko tokoni e vai. Ko tokoni no renovate e ma holo. Ai matapa ai sing fanfano ngai mea le ko ia o ma hoko lewa ai holo ko mea le ke fine matua e mau langa whakalaka. Ko ia ko fe mau peke compliment ki moa in front of everyone moala malo a pita ngā mateaki pia mo peni na whai e tohi fra malo he koe o wha u whetongi aki a tohi mo e ofa fra malo ko ia pe malo. Ma pe ko tau ki whao si pe ni ka tau alo. Ka mali e ki lawe to ai me. Ba ko ki be ula ki pe tu ko. Ma ko ba nga na ye me ko na lawe ma ka ilo lahi ani nai. Ke fenga ke form up ko ai kulu ai komiti ko pule. Ba ko fika ula ki. Ka ko me be ta ki fatonga e de structure ko ke me ana ko na ai foi komiti. Ko fatonga e ra wai ko district officer tahape. Ka pu mantu ko huki tu mo hu mai ko information ni. Me tipenia he kau town officer mo kau district officer. Pe lawa ke ki unu aki ha ke na tolo e foi to la hiki o lunga. E ko ilo ko na tolo te na ko ne pato pe ho fitua ko va veta ha ko na tolo te na o mai. To ha tim save ai ai PULE'ANGA ai. Pa ko de va veta ha ko ia lava ke ma we u me bo u me ko huki tua. O to ko fitu fo ka to kan tapun pa ba fu to la hi. Tai ba ta ha me i fo ta ha va lo to ba ta mi va ya ke. Ke na wilo tope he u me ko na to te na ui ka u visa ko lo ke nga ke o mai ngai foka matala ka lava ke o atu ke vave pe ta ha pe ke ba ko usa ko ki ai o fiema o fokia ke ha ko ke nga o ma nga ta ngai ba ko bo ni pe ko foi ko nga ta ko sio ko ke ai ne ko fiema o foka ai grupo ya ko ni ai komite botolu ke long run ai foi timi. Papa ko hinga ia ke ta no feta to tariafa. Ta no feta to ria o tari ki tsunami. Ko fe papa ko se ke ia January ki December 24 o pehenia. Papa ora pe ko familia ko fakatupunga fa ofa pito pe no fo ko community. Papa ri podi mai pe ke mo anga fa community o save aki. Papa mo ni o don ke ta wala ke tu ko hake. Ko me ta ha ke me kon ko counseling ko me mau inga eta. Toki ke oskon ko hoko ngai mea ko ta foi timpe he ke na wo fra hoko foi nga wa ke la fenga ya ta mai ke sai ka to ke kai lai se mo me amui na de lai se yo ko i lo PFF yo ko fe ma ke ta fa ka ka to u Tafa'aki kon me va muy pe me kon ko ka mo ba umbrella ko no la ko foi me mo na pito ya kai ke nga tai ka pa ke to ke he tufa pa pa ai ai NGO ya ku ne fa e nga we o konga. E lava ke maula au hanga tonu matolu ka motoru ke society ki olunga. Ko nga pe lava whakalere ngahi tokoni na mai me Tafa'aki ko e. E ko nga lai simba ko na tamai ke mau simba ka mai tangke. O ko ia ko tuki anga lere holo ka kai ko mo ngai apila le ka holo ai humu ate whaingani. Ka ta ko ka ke o mai tangke ia ka kai simba e fumbe ai whakamore. Ko whainga natura pe ko sio o tonu ko ke mo unu pe o taha. Ko nga ka ha tono no ha kulu pute molava o fe ala aki ko nga ke fai to fe pare ma ko ya ka u ai ke tu lo ne ka ma ko me lo ke na ko set ko ke structure pe lava ke fakato la ya de ka district officer ko nga ke va me ho mo firma o ke committee anga information ni ka lava ke alo me a va ve ai tokoni ma ko ki me bena ki si ho tu pa to nga sai o mon ka to malo to mai ka ki mon iyo ko ngai me kona we toka me ke ko me uta fam ko a ni ki fai sio ki ai ko nga ko fo mo fo ko te mau
sio tahatahe ngai puri kau puri whawahe. He ke tāna ki mai ange anga nau whakaukau mo mea. Pa tau babu moto whai tūtūni, sai tahae ka pai toko tolu. Nai whai bifo ke toka ngai ke kau social psychological analysis support ke Ngaahi KOLO. Ai mahi noi nia, te ai mama nau ki sea. Ai ko tau ki whau pe kono tau whare ka me te tau whi ngau e klirei ai. Koe whakaamu fo ke tau kau katoa. Koe mea ko mahi no koe ka uia ka pape ia Kautaha Ikai koe ke nau whi kau, nau whi ngā maari pe nau tō. Koe ke tau pure e tau tolu. Ai ka koe anga koe tau whaamu koe ahoni. Tau lawa ke tau me koe whare Tonga ini. Tau tolu pe Tonga. Ko tau tolu pe te tau ongo e Tonga. Ka ua e whahu mai lau kou pe mate pe Tonga he Tonga. Ke ngā ka tau lawa nge o whamu uia nge e anga e tau whanonga. Baik, ko timan o whelea pe wai ki mea ko hange whatanga he ngahi tālanga ko whakahoko. Pea oku mahu inga maali au pito ai whatanoa ko ni oku whikau aki pa mo NGO. Ko ilo pe ko ki mea pe ko toi whewha maala Latu, ko ngā mo ilo pe kia taha kotoa. Koe oku mahu inga whoki au no wahe koe ai whanki i o whāma toko ni ki he community. Ka ko ki mātolu ko NGO, neongo pe maat mātolu o si hiwa ai o whai ke kau Faingata'a ia. Ko inga he koe whantia nai ko rea ki kau Faingata'a ia pia. Pa ko pao pe ke mau ato whai tāpe mo i kau Faingata'a ia, ke awe ni poti te ria naha kau polisia whakahuma tolu. Ke inga ko no ngawe hala ia ke whanta. I think oku mau inga pute hange pe ko ni ko ngā whakataha ko ngahi NGO, ka oku kohono mo ni ko mautolo ko ka mau paanga tuu pau ko hatokoni. Ko e whanki paanga ko oku mau oku pau pe ke mau prepare 72-hour package kit. Ko ne Taimi pe ko HOKO ai ko FAKATAMAKI, oku mau makape pe ko ki mea pe awe pakapau e tatau ai pe mea koe me mea hakoe na urakwhaki mua. Maro koe ki mea pe ko tokon ki ai ka koutou ki whamala rat pe oku amsia ai international pe koe INGO, ke mohange pe o differentiate koe NGO, oku mātolu ke ka mau paanga tū pau ia mātolu. Koe INGO, ko nau tolu ia oku iai e nau ki paanga nau tolu ia ku puke ke Ngaahi Whakatamaki peheni. Koe pe maro. Maro. E koe tāwhuke i tau ki whakaukau, ke o mai ki whai seniti ki loto. Pako ngahi NGO ko koe ki anau seniti. Te ngahi community ko, wai nau whakaukau ke mea, e ala tokoni e tau ki whani koe ki anau tolu. E koe ngape whuke whakamu. Ka kono moni lahi whoke tau ngā ue. Koe ki tau lau tau tauria o kawa e tau taha kotoa pe. Kuhangi pe koe lere koe ni ose tau tokoni koe Whakatamaki. Mahino mai tō koe COVID ia. Ta e ngā ue kau fisi ia. Ta e ngā ue kau Filipaini ia. Nā kei nau tauria nau ngā ue whakaaho pe kau domestic worker. Koe kakai nia na unau i tongani. Nā nau Faingata'a ia e mo nau tolu. Koe koe nau te lau na tō more ngā ue, more nau i mea se niti whakaaho. Kana e lawa rewa ai mau hap o Tokoni i rewa e ngai whamiri Filipaini, Tokoni me ngai kau whamiri Fisi Tongani. Ngā nau tō reo koe ke kau i he tau talanoa koe he mea, e lawa rewa whai Tokoni. Pa koe ki tānoa maari e pe ke kau Filipaini. Nai alo e maulori, alo e mea Tokoni Muri, alo e mea Tokoni Tonga, pia mo e vai, mga voa. Nā nau hau pena tō i ki mea koe o whiunga. Nā pena tō i nau ki pe koe laise, pe koe mahawa. Pai ni e koe tō i manioke, pe koe kumala. Ko tau tō tonga e nā mea tō kātoa. Wai pe mea ke tau wako me kau muri koni u tau nofo koe i tonga ni. Mausi e na mau mato kia whaofa anga e nau ki mo ui. Ai e kakai ia he kai ke ngahi impacted area ko he mea te taulawa to i sio ke whaiha ki Tokoni ki anau tolu. Ki tokolahi ange wesia. Tau whakaukau pe tau rea ko kano polo pe ia mo ki konga to a hau mo mea. Tau ne wesia lahi anga meresi laia mo mea. Nau whakaukau he nau. Kau hina ke whainga mea pe he ke lava ko ia ko ahoni pe whako e korea to mo Tokoni. Ke tau lawa ange o ngāwe whakataha ke tau langa ange he a whare
Pa ko more ke mama o tau mawahe me puleanga. Ko puleanga e toko nilahi koe ka tau tolu. Ko ngahi tanke, ngahi infrastructure. O tua tau lau tau tānoa lere puleanga ko mea ia anau tolu. Tau whinga tau tau whanki mea iki. Ko i kia ha tau seniti. Ke tau lava o wau ki he kakai. I he... Nei ki tō mai ki whakatamaki taha pēr. Ta mai he tō taha pehe ka ngai koe puleanga he mea. Tulu, i whatongai ange koe mau ki tokoni koe nei atu. Toi tā mai kolo ia ta mai ki mau ho atu e ni mo. Matma tō ta mai na tō sisi e nau ki tēni ti fulala he tēni te kolo skula. Watangi, mea mahu ngai ke tau wahe wahe. Ka pau e mea alu ki tēni ti koe wheitu koe. O alat whakatahe kolo skula mai tēni ti koe na amoto koe mea koe atunga e. Toi launga mai. E koe whainga kou oti nei sine kou tau whaamue ke tau sio koe ki ai. Au alu e tēni ti au. Alu te ki hapai tēni lalaika tō mai tēni ti ki heni. Pe kuanga whewhe ai anga koe tau tānoa. Ka kou mau tui pe te mau tokoni lahi mai ke whamalo atu he ki whainga maari koe ahani. Ka mau whahiki ngāwe koe ni pa mau ui whata ko e mere. Ko e mere koe au sekeritari ki he tau komiti koe ni. Pea koe tare kita e civil society a keasi tokoni atu le waia. Ke kou oti nei te u whakataha. Ke kou oti nei te u whakataha koe NGO. Kau pure whakawahe koe international organisation ni. Koe kau social psychological support. Koe hape whangai kurupu koe ka tau lawa sio ange. Ke tau whoki mai koe i he mahina eua me he ni. O tau sio rewa ki he tau foi komiti. Pa sio rewa ki hanga koe e tau ngāwe. Pe tau lawa rea toi sio ki he teita. Ko vai foge me au tal mai pe statistika os mau pe ka mal kono ta e to mai pe ia ke o atu moia to ia na to ta ke fa ma po mai ai ngahi kolo mo to ko fiha me os mau e na lava pe ngai en jogoni to statistika ko puleanga fokat pe moia mo me pe kiai lava reva o to imagino ange tau fitu taki pa mo tau ngawe pe ko ma ko ki ma ngata ko ko mau hap ko na mau lere mai wani na mau whinga pe ki whaafe ni he community ke na o mau kau. Ka ko hinga pe ko mau whaafe. Ka ko ni e lava rewa mahino wea i e reo e community. E reo e kau pure whaawahe e whaitotoni. E reo mo kau NGO ai NGO. Mo tau tolu ka tolu tau whai ngai tokoni. Ke lava o whaihano talanoa i le rei. Whonga ko ia o e tau ngāwe. Ko e kai kaha rea mo o whaamalo ato mo mea mai. Koe ki mea tokoni he te mai he mea ke tau mau pa tau lawa ka toki pa ko kore pe heni ke tau whakaosi ai pe ko whawawawe whaiwhikau ia mo skitari koe e kolo skula e na Polokalama ka tau whakaosi tō mafi mau whamalo atu i whainga maari o e whata koe ni whai mau talanoa whai mau whiringia ngahi whakaukau ko mea bea ke whakalangalanga, langa e ngahi ngā ue, ko hinga koe kakai ai a whiona. Ko hae whaunga ke mau wau ki ai, no whaunga ke mau whakawhaingo fua e ngahi tokoni, ai pule'anga, ai tokoni mei muri, ke lava i nasi ai e kakai e whanua, e taimi hoko ai whakatamaki whakaenatula. Pepe mau lotu, ke tāpua ki mai a whanaka, te ki mau tolo hono katoa, ai mea tokoni, te mai, whaiwia kia mau tolo whakatoa mau ngahi whatongia. Mau kore ngai meno for Jesu Christ. Mau iki. Amen. Malo.